Abanyarwandakazi, mbere yuko dutangira agende kacu uyu munsi, Fair Presentation yifuje kubifuriza umwaka musha muhire aho mwaba muherereye hose, by'umwihariko ubuyobozi bwa United Street Promotion USPC, tubabwira ngo Imana ikomeze ibaho umugisha, ibaha n'ubwenge bwo kuyobora aba DJ neza, mugakemura ibibazo byabo. Si ibyo gusa, Fair Presentation yifuje kwifuriza ubuyobozi bw'igihugu umwaka musha muhire, guturuka mu nzego zo hasi, guturuka kuri mudugudu ukazamuka ukagera kuri daso, ukazamuka mpaka ugeze bukuru. Si n'ibyo gusa kandi, Fair Presentation yifurije aba DJ mwese umwaka musha muhire uzababera w'amata n'ubuki. Ndavuga VJ Amani, ngavuga VJ Ndengeye, ngavuga VJ Cyuzuzo n'abandi ba DJ mwese. Ikindi gikurikiyeho kandi, nyuma y'iby'Imana yadukoreye, mureke twicare kubona dusoje umwaka neza n'amashimwe akomeye, kabone n'ubwo butarakoreye amafaranga, ariko by'umwihariko uracyari muzima. Ndagira ngo uhaguruke uvuge ngo erega Mana we baraturengeye, Amani twagiye kuno Banyarwanda dusubije amaso inyuma, buca ntiduce
ariko Mana we waraturengeye. Niba byibutse udufashe, ariko Mana we waraturengeye. Ariko Mana we waraturengeye shimya. Ariko Mana we waraturengeye. Ariko Mana we waraturengeye. Ndabyibutse, ariko Mana we waraturengeye. Banyarwanda, ariko Imana yacu yaraturengeye. we nuko Uwiteka Imana ishobora byose nyuma yuko yari imaze gusobanukirwa Uwiteka Imana aravuga ati ngiye kurengera abadiji, ngiye kurengera berekane mu masare mudasobwa mugasobanuye, manura urumuri, genda manura urumuri umurikira abakunzi bagasobanuye. Mama we Lady Jet movie ku bufatanye na USPC United Street Promotion mwenyewe mudasobwa mugasobanuye Fair Presentation return back again akanaga inde karangira. Mama we Blind Pictures barakuzaniye wumva amagambo dutangiranye sasa. Don't miss this. You miss once, you miss out. USPC Fair Presentation barakuzaniye wumva amagambo dutangiranye sasa. Ati turahagarika gahunda yanyu yo gukwirakwiza amakuru y'ingenzi kano kanya. Ni amagambo dutangiranye ni televiziyo bari guhagarika. Ati turahagarika gahunda yanyu yo gukwirakwiza amakuru y'ingenzi. Ibintu byacicikanye, amateleviziyo aravuga, abanyamakuru baravuga. Ati ku mupaka w'igihugu cy'Ubuhinde ndetse no ku mupaka w'igihugu cya Bangladesh umutekano ukomeje kuba muke, ibintu byadogeye. Ni amagambo dutangiranye. Batugaruye mu mwaka 1988 ku mupaka w'Ubuhinde n'umupaka w'igihugu cya Bangladesh. Ni mu myaka ya kera. Saridari wabuze ikosa uri gukora. Iri ni ikosa rikomeye Saridari. Bakwishyuye angahe? Saridari bakwishyuye angahe kugira ngo ngambanire igihugu cyakubyaye? Ni amagambo dutangiranye. Amakuru agace kuri televiziyo ati umuntu utazwi biravugwa yuko yashimuse umujyanama mukuru w'umutekano w'igihugu. Mama we ibaze gushimuta umujyanama mukuru w'umutekano w'igihugu, igihugu kirahungabana. Umugabo washimuswe bamwita Abrahamu. Saridari gukina nanjye ni nko gukina n'igihugu. Saridari wayobye abazagukomokaho bose uri murabangiriza. Saridari
rekeraho ni amagambo dutangiranye. Saridari wangiritse wiyangirije njye ni umujyanama mukuru w'umutekano w'igihugu wa mugabo we. Ibaza umujyanama mukuru w'umutekano w'igihugu bamushimuse igihugu cyarindimuka. Ninga gasobanuye katagira mudasobwa mugasobanuye nyiri cyubahiro ibyo bavuze ni ukuri. Ni Saridari wacu wabikoze. Ibukuru bapapye umujyanama mukuru w'umutekano w'igihugu bamushimuse. Yego mama we Domis, ibyo uri gukora n'ubugambanyi bw'igihugu cyawe Saridari. Saridari wayobye. Amakuru yakomeza gace kuri radio ati kano kanya tuvugana nta mutwe witwaje intwaro uratangaza yuko ari wo uri inyuma y'iki gitero byakaze. Ntabwo bazi wabikoze ngo ninde. Atabarinzi barinda ku mupaka w'igihugu cya Bangladesh bakaba bakomeje gushakisha barebe niba babona uwabo wafashe cyangwa se umutwe washimuse umuyobozi mukuru cyangwa se umujyanama w'umutekano w'igihugu bamubuze. Saridari umugambanyi. Urumugambanyi. Ndi wibagirwe yuko nuramukundashe ntabwo uzigera ukanekera mu gihugu cy'Ubuhinde habe na rimwe. Ubyibagirwe nuramukundashe ntabwo uteze kongera gukanekera mu gihugu cy'Ubuhinde. Shira indwaro hasi. Abana barinzi ba Bangladesh shira indwaro hasi. Ibyo bintu bimenye Saridari nundase nduzongera gukandagira mu Buhinde. Ndabizi ko nazakandagiraho makaka. Mama we abaramurashe akagende bakise nguki. Uyu mukiyime bamwise kati izina rya filmu la juri bone to ri si na ya filme we ma we mudasobwa return back dore izina rya filme Saridari we ஒரு உளவாளியா என்னோட பதவி dore izina rya filme Saridari. Wumva amagambo sasa. ஒரு உளவாளியா என்னோட பதவி ati ubwo nakiraga indahiro bwa mbere ndi gutoranwa ng'umutasi cyangwa se nk'amaneko எங்கிட்ட இருந்து வாங்கின முதல் சத்தியம் எந்த உண்மைக்கும் records. Indahiro nakiriye nuko tutagombaga gutanga amakuru ku bintu byose twabaga twamenye. Wumva amagambo dutangiranye sasa ati bwa mbere ndi kwakira indahiro ubwo natoranwaga ngo mbe maneko twahawe itegeko rimwe yuko tutagomba gutanga amakuru kukuri twabaga twamenye. Amakuru twarayabikaga tukayahisha. Ati muri yo myaka yose sinigeze nangiriza indahiro yanjye. Ukuri nabonye ngo ngushire hanze habe na rimwe sinigeze mbikora. Gusa kuri inshuro ukuri nabonye kose ngiye kugushira hanze, ngiye kubyangiriza, ngiye kwandika ukuri kuri we. Ati ndibuka umunsi umwe hari umugabo w'umunyabwenge wigeze kumbaza ikibazo kinzunguza umutwe ngiburira igisubizo. Umugabo yarambajije ngo who am I, ndinde. Umva ikibazo bamubajije who am I, ndinde. Umubiri, roho yacu cyangwa se izina ni ibintu bituranga. Ni iki kituranga? Ihangane gato. Umugabo w'umunyabwenge yarambaza ngo ndinde. Umubiri, roho yacu cyangwa se izina ubundi ni iki kituranga? What is your identity? Ni iki kituranga? Umugabo arimo aribaza. Ababyeyi badukunda cyangwa se urukundo rw'ababyeyi, kwizera inshuti, gukorana n'abakozi wizera mwumvikana. Twese tumeze nk'aho turi mu marushanwa dushaka ibituranga kugira ngo dukorane cyangwa se kugira ngo utangire akazi. Nuko ugomba kuba ufite ibikuranga. Gusa nubwo bimeze gucyo hari abandi bantu bagakora badafite ibibaranga, bagakora badafite izina, ndetse bagakora badafite nabo babakunda, bagakora nta n'umuntu n'umwe ubitayeho. Abo bantu bakorera mu mwijima, bagakorera muri groupe zitandukanye
kandi bagakora akazi kenshi. உளவாளிகள் Abona abandi babita abatasi. Mama we ஜெகத்தையே ஜெயிச்ச அலெக்சாண்டர் பொண்ணு ati ndakeka abantu mwese murabizi muzi umugabo bita Alexander. மாமன்னர்கள் எல்லாரும் Uyu mugabo yafashe isi yose. ஜெயிச்ச உளவாளிகள் Nta muntu utazi yuko yafashe isi yose, ariko ubu ngubu tuvugana nta muntu n'umwe uzi abatasi yakoresheje kugira ngo afate isi yose. ஒவ்வொரு நாட்டோட அரசாங்கமும் தான் ஏங்க Ati ubu ngubu tuvugana igikoresho cya mbere kigezeho ahantu ibihugu byose cyangwa se indwaro ikomeye ibihugu bisigaye bifite bifuza gushiramo amafaranga arenze uko wabikeka. முக்கியமான கருவி உளவாளிகள். Igihugu gishora mu batasi. Hey! தெரியாம நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஆபத்து. Ati umutasi ni wa muntu uza agatabara ibintu bibi agakiza ibintu bitari byaba. அதே உளவாளி Igihe cyose umutasi yagambaniye igihugu cye கண்ணுக்கே தெரியும் cyangwa se agatanga amakuru mwebwe ntimubimenye, ஆபத்தோட விளைவு நமக்கு உடனே ntabwo muba muzi ingaruka zibigiye kuba. வந்துட்டு இருக்குன்னு Mukomeza kwishimira ubuzima bwanyu நடந்துட்டு இருக்கோம். mutazi yuko hari ikintu kibategereje kibi kandi kigiye kuba. அது நம்மள அடிக்கிறதுன்னு Nta nubwo mumenye igihe mwatakiwe bitewe nuko nta makuru muba mufite. நாளை வெளியில கொண்டு Ntabwo natangaza uku kuri kose ngo ngushire hanze. வர முடியாது. Umugabo apunga ripoti, ஒரு நாள் gusa ndizera ko umunsi umwe இது வெளியில ukuri kuzaje ahagaragara. Hari umuntu uzaza எடுத்துட்டு வரும். akagaragaza uku kuri isi yose ikakubona. Mama we, don't miss this. Aka ni agahinde karangira ni ijambo kurindi. Ntibyatinze sasa tugaruka uyu munsi muri Chinayi. Chinayi ni agace ko mu Buhinde. Ni ijambo kurindi utonda rasobanukirwa. Aka gahinde kari mu bwenge. எனக்கு ரொம்ப நாளா குழந்தையே இல்லைங்க. Kureka sasa uko dutangiye haruzana ka cyayi. ரொம்ப நாளா குழந்தையே Tumaze imyaka myinshi tugerageza gushaka abana. உதவுனாங்க. Gusa ubu ngubu tuvugana iri shyaka ryaje kudufasha. We mukatinge mugerageze kuvuga mufite emotion mugira amarangamutima ku buryo abantu barabikunda. Ati ishyaka ryacu rimaze amezi 10 riritangiye. Gusa nubwo ishyaka ryacu rimaze amezi 10 nta zina rikomeye muri iri shyaka, yewe natwe ishyaka ryacu ntabwo rizwi. ஆமா தலைவரே Ibyo uvuga nibyo chef we, கட்சி வச்சிருக்கு na nyiri inzu ntabwo twizera nta nubwo dushyigikiye. கேக்குறாப்ல எப்படியாச்சும் ஃபேமஸ் ஆகணும் தலைவர். Gusa tugomba gukora ibishoboka byose tukamenyekana, ishyaka ryacu rikamenyekana n'abagabo dutangiranye nabo. Mfite igitekerezo nyakubahwa, குக்வித் கோமல் urabona hari umunsi mukuru ugiye kuba, contestation waretse tukazaza kwifatanya n'abaturage tugateka, twarangiza itangazamakuru ko rizaba rihari, ko rizadufasha kumenyekana. தலைவர் அத்தனை சேனலுக்கு போலாம். Oya chief nyakubahwa, turakwinginze ntabwo dukeneye andi mateleviziyo, channel ஆரம்பிச்சு reka dutangize televiziyo yacu வச்சிருவோம். tuyifungure. எவ்வளவு செலவு mufungure ishenisha muzi uburyo bihenda, தெரியுமா? wabuze amafaranga bisaba. இதுனா யூடியூப் சேனல். utaza kugira ngo ni YouTube channel mugiye gufungura mwabagabo mwe. யூடியூப் சேனல் gufungura televiziyo bisaba amafaranga. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும்? அதுக்கு gufungura YouTube channel byo bisaba ngahe? செலவெல்லாம் இல்ல தலைவரே. nyakubahwa, gufungura YouTube channel nda amafaranga bisaba. இமெயில் ஐடி இருந்தா bisaba kuba ufite email gusa போறோம். nibikuranga. 10,000 none mutegereje iki? சேனல் ஆரம்பிக்கலாம். mureke dufungure rero dufungura YouTube channel. தலைவரே 10 லட்சம் umva shefu, சேனல் கூட ஆரம்பிக்கலாம். ushobora gufungura YouTube channel ugafungura amasheni atandukanye, ugafungura n'amamiliyoni, ஆனா கண்டென்ட் வேணும். ariko ibyo sibyo bikenewe. கண்டென்ட் hakenewe icyo gushiraho. n'icyo uri bushireho கண்டென்ட் தானே. icyo gushiraho பெசன்ட் நகர் பீச்ல ஒரு மெடிடேஷன் போட்டு icyo gushiraho ntabwo twakibura. தர்மயுத்த reka tuje kuri beach tuje kuruhuka, Tonsona. tuzabwira abaturage yuko twari turi kubatekerereza. ibyo gushiraho ntabwo byabura. போச்சு. இதெல்லாம் பண்ணி வைரல். ibyo uri kuvuga ntabwo ubizi. கலவரம் தான் கண்டென்ட். imvururu, nituramuka duteje imvururu nibyo bizatuma ishyaka ryacu rimenyekana. umva amagambo y'umugabo sasa. வர வழியில நம்ம urabona mu nzira turi kuza hano டவர் ஜங்ஷன் பக்கத்துல hari sitati iri ari imbere tunyuraho turi kuza ngaha, ஒரு சிலையை மூடி kandi iyo sitati wabonye yuko bayifunze bayishizeho igihema. வச்சாங்கல்ல. siko bimeze kubera ko baje sitati. அது யார் சிலைன்னு icyo ntabwo ari cyo kibazo wakambajije nawe. கண்டா அந்த சிலையை திறக்க சொல்லி போராட்டம். umva nyakubahwa, ndagira ngo dutangize imyigaragambyo turi kuvuga yuko iriya sitati bagomba kuyikuraho igihema bayishyizeho bakagipfukura.
அந்த போராட்டம் கலவரமா abantu bari kwigaragambya bagomba kuba bafite ibiturika byinshi cyane nibyo biraza gufasha ஏற்படுத்தி none se nyuma yuko turakora imyigaragambyo urumva biramarira ishaka ryacu mbwira தலைவரே umva shepu ஒரு சீஸ் inkuru iraza kumenyekana abantu barabireba bongere babirebe எவன் பிடிச்சி kandi igihe cyose umugabo wari ukomeye wamushize hasi கீழே uranyumva neza நான் ni wowe uja hejuru ukayobora போலீஸ்ல டாப் ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு urabizi muri kano gace ka Tamiri na Ndu இன்ஸ்பெக்டர் hari umupolisi ukomeye cyane bita Inspector விஜய் பிரகாஷ் எப்பப்பெல்லாம் ati uyu mupolisi niwe watumye Tamiri na Ndu imenyekana bitewe n'ibikorwa yakoze uyu mupolisi ni mubaya nituramuka dukoze imyigaragambyo tugateza imvururu tukangiriza izina rye biraza gutuma ijyacu rimenyekana நமக்கு பேரே izina rye rirarangira ijyacu rije hejuru uranyumva nyakubahwa வில்லனாக்கி tugomba kumugira de bande twebwe tukaba bakteri அன்பு வழி போராட்டத்தில் அறவழி biraza kuvugwa yuko twashizeho imyigaragambyo y'amahoro போராட்டத்தில் abapolisi bagateza imvururu துறை izina rye tujyangirize gucyo ako kanya watangaga ka cyayi arasohoka witegereze filime வானிலை அறிக்கை என்ன சொல்லுது we ikirere kirateganyikisha nyakubahwa uyu munsi haragwa imvura nyinshi kandi imvura irabirimo n'inguba எங்க பெய்ய போதா imvura iraza kugwa he டவர் ஜங்ஷன் கிட்ட imvura iraza kugwa imbere ya stati இருக்க bitewe nuko iriya stati ipfutse umva amagambo y'akana kari hano ntibyatinze intelligence report y'amaneko புது கட்சிக்காரங்க we ndagira ngo muteze imvururu mutegure akazi neza tugomba kwigaragambya uyakomeza kwandika haruri kwandika கட்டாரரா இருக்கணும் cyaka kumenya neza yuko murateza imvurusha பேல் புரியுங்க yongere kuzana abagabo ba feke nk'abo mwazanye ubutaha அவனை இறக்கி விட்டுறாத அவன் கோசம் bariya banywa gitabi aho kugira ngo bavuge ibyo twababwiye muzana abagabo bashoboye அவள சாதாரண ntabwo ari ibintu byoroshye kurwanya umupolisi ufite izina tugomba guteza imvururu ku buryo bugaragara நம்ம பைய பிலிப்ஸ் நே muvandimwe wiba mwita Philippe ni mwiza mu kuyobora abantu bagiye kwigaragambya cyangwa se bagiye guteza imvururu இவனா we உம்பி மீறுகிற wowe ndabona umeze nk'akagurube sha ntacu maze பாத்துட்டு makondera we nana kwica nyakubahwa ntukamenyere we nyakubahwa nakwerekaga ko nshoboye tuza genza gake பண்ணிடலானே nukuri ndaza kubikora Singata. mumbwire igihe mundangire n'umunsi mumbwire n'isaha ஆன வந்துறேனே nzaba ndiyo நீ உசுபேத்தின மாதிரி பண்ணு uyu mushenzi utangiye kunkanga ubanza ashoboye ako kanya yari uri kubumviriza ibyatinze sasa no kuri polisi hari ripoti bakiriye மாமா அக்கா கட்சிக்காரங்க 500 பேர் கூட aya ni amakuru duhawe n'amaneko wacu rirashaka rishaka kwigaragambya kandi n'abagabo basaga 500 அந்த கட்சியிலே nyakubahwa uyu mubare mwawubaze gute waba bagabo umupolisi uri hano bafite maneko அவனை அங்க வர வச்சு உசுப்பேத்தி கைகளை பார்க்க போறான் urabona bari abagabo bashaka guteza imvururu kandi bashaka kwica izina rya Vijay nibaramuka bashize izina rye hasi buri mupolisi wese araza kubasebye கலச்சு விட்டுருங்க முக்கியம் ndagira ngo ugende uganire nabo Prakash. kandi ubwire Vijay Prakash yuko atagomba kuwaza அந்த பக்கமே போயிடும் bitaza kuba bibi yego nyakubahwa ntibyatinze bano batangiye imyigaragambyo mwaradusuzuguye mwaratubabaje dushaka kwibohora mwababaje n'izina ry'umuyobozi wacu அது என்ன சலம் தெரியுமா asira sitati ni kimuyiziho kubipfutse ari cyo byatwaye முடி இருந்தா மயில விடாதே twabimenye ute mutarayifukuye muyipfukura tubimenye நல்ல பொறுமையா ushobora kubona n'umupolisi tuzi ukamenyera nka kuvuna வர சொல்லு ubundi wakweri kuri hano muhamagare Inspector Vijay we ninje uyoboye hano kano kanya uyoboye kisha wowe uri telefone zisha tubwire Inspector Vijay Prakash arahageze umupolisi bamamagaye sasa ku combo Inspector Prakash arahageze muyambure yirastati muyikore igihe makiro ako kanya sambaldaya haruhageze ngo ni Inspector Vijay Prakash baramutinya mwamubujije kuza ariko reba yanaje ni umusore muto ஏப்பா சுத்தமா சொன்னா கேட்க மாட்டியா நீ வந்தா kubera kutumvira abakuru wa musore we wagiye wikontorora மொத்த பிரஸ் kuza hano ni bibi cyane birateza ikibazo itangazamakuru ryageze hano யூடியூப் சேனல் amasheni yose yo mu gihugu ari hano Pachisi TV irahari n'andi mateleviziyo atandukanye ugiye kwangiriza izina ryawe ஆப்பர்ச்சுனிட்டி kuza hano ni ibyago njye ntabwo nzanye ibyago nzanye umutekano mama we arasohoka banamwita nani all your names banamwita Kati return back again as Vijay don't miss this akagahinda ni keza cyane witonde urasobanukirwa ni mudasobwa mugasobanuye ni ijambo kurindi naza bajaye dore utunyenyeri tumumurikira
muhambure irasitati muyihambure. காவல்துறை உங்கள் polisi ni inshuti yanyu muranyumva neza. போராடுவது உங்கள் உரிமை. kwigaragambya ni uburenganzira bwanyu mwabagabo mwe. wumva umupolisi uri hano sasa அறவழியில யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லாம போராட igihe cyose murakomeza kwigaragambya mukabikora mu mahoro, காவல்துறை உங்களுக்கு polisi irabasezeranya yuko irabacungira umutekano. mukomeze mwigaragambye nababwira iki? wewe ufite icyo kibazo? urabona turi kwigaragambya twebwe mu mahoro? reba ahangaha urabona twangirije ibintu byinshi, twaminaguye amacupa mu muhanda. ntabwo turi kwigaragambya mu mahoro. ntabwo ibyo nabibonye, ariko ntabwo nigeze mbibona. uranyumva neza? bisa ngo nabibonye byibuze niho nari kuva. ntabwo muri kwigaragambya mu mahoro, ariko sinigeze mbona mumena ikintu na kimwe. we mubimenesha, mubimena bibone. ako kanya baramena bata ngira kumena, baramena bari mu myigaragambya. umupolisi ari ku ruhande cyane ntiyagira ikintu munyandikaho. banze abanyamakuru bakundiye umusore sasa umushenzi wo kugira ngo aze akontorere imyigaragambyo afite ibyo yibereyemo. umusore azagira uca mutangiye kumenagura n'amabisi sha. நீங்க என்னங்க கலவரம் பண்ணாலும் ntacyo bitwaye ko mwakwigaragambya kose முறையா வந்து காவல்துறை igihe cyose nta muturage yari wazana ikirego kuri polisi புகார் கொடுக்காம ngavuge ko mwamuhoteye நாங்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாது. nta kintu na kimwe twakora. amaboko yacu araziritse. ஆனா காரங்க தன்மானத்தை சீன்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ணீங்க அப்புறம் எது usane agira umuntu numwe uzana ikirego kuri polisi கண்ட்ரோல் இருக்காது. பாத்துங்க babwiza ukuri ndaza kubakontorora muraza kubibona. இருக்கப்பட்டாயில hasi ibi ni ibiki? umva sha byatinze sasa. aba bakoze iki? baragiye bazana kadahumeka ubundi aka kantu baragafata bakagashyira mu myaka kugira ngo inyoni zitaza zigakonera imyaka. bafashe kadahumeka bayambika imyenda ya polisi, barangiza batangira kuyitwika bavuga ngo polisi ntacishoboye. dore gusebya polisi sha. abapolisi barabana nyakubahwa. reba ibintu bakoze, batugize kadahumeka. urabibona? நீ எதுக்கு போய் டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்க? சரி reba ibyo bakoze. ako kanya umusore yaravugirije hari icyo yahamagaye. Hey! Inspector Vijay. tsunami wandalo yengele murebesha kabone nubwo yaba ari tsunami ntabwo wakizimya ngo kizime. wowe wayobye நாங்களா twe turi umuriro turatwika. urabyumva neza? shefu wacu nawe aratwika ararenze. ngwino si wakora ikisi ntacyo wakora. umusore afata kabiri anaga hasi. kumbe ni esansi. we ko mutangiye gutwika sha. uzi ko yatwika n'umuyobozi wacu we. ajya mwavuga ngo ukisha mwavuze ngo muratwika siko bimeze. numvise mwita ngo muri umuriro mwese. ninde ushaka gusha bwa mbere? ako kanya basubira inyuma. niko ako kanya basubira inyuma. ninde wahangana na tsunami? ninde abose baca ukuri ishaka abari usigara. ndapfuye we uyavayo amayere yawe arashaje. uranyumva neza? baramufotora. ni umusore ukundwa n'abanyamakuru, itangazamakuru ryose riramukunda. ni umusore mupolisi, umusore ukunda igihugu. bamwise Inspector Vijay. dore itangazamakuru umusore ahandi ari higamira n'iri foto sha. higamira n'iri foto yego rata Pachis TV. ni umusore muto, imirimo ye yose yifuza yuko yaje mu itangazamakuru. akantu kose yakoze akanaga y'indegasha. mbibutse wifuza kwamamaza 07882412 kano gahinde ndugacikwe. witonde urasobanukirwa. mwamaze kubimenya ntabwo nabaye igicupuri. reka dore umusore muto itangazamakuru na wundi rivugaho. ni umusore muto w'umupolisi. ni umusore ukunda gukora ikintu itangazamakuru rikakimenya. ako kanya sasa witegereze filime. umusore yagize uca apatigisa afande akira ibyawe n'ukuri kwimana sinzongera kwibanywe. baramufashe niko ngufatiye hano ngakureka ntabwo namenyekana. iruka
umusore ahitaza akamwirukaho itangazamakuru rikaza, urashoboye, yego ndashoboye. umusore ibintu bye byose bigaragara mu itangazamakuru. kuwa sata mela button bola sata madipa helati kumbe fulla marati katwa upatina police karantani kodupa waki taki mela vataya tanadati safety panna pora ura tirti jeep yeri boy accusata adichi tweet poda param photo pudichi Illegal. Bas nitatete sasa abantu bakuru, tugaruke kuri International Court of Justice Netherlands, tugaruke ku urukiko mpuzamahanga rushinzwe gutanga iki ubutabera mu gihugu cya Netherlands. Illegal dams dispute, China versus India. In the Sarchek dams dispute, ati ingomero zitemewe n'amategeko, China hagati y'igihugu cy'Ubushinwa versus ndetse n'igihugu India. cy'Ubuhinde. In the Sarchek case, ati iri ni iburanishwa rya nyuma y'uru rubanza. final hearing ಇದೆ India ಅವರ complaint. abareze akaba ari Abahinde bari kurega India ಕೊಂದು ಸೇರವೆಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ. Abahinde bakaba barareze Ubushinwa babushinje kubaka urugomero cyangwa se urugomero utemewe. China illegal dam bakarwubaka ku mugezi utemba, umugezi w'Abahinde. அந்த தண்ணியை Mwumva amagambo sasa, Abahinde baranditse bandikira urukiko rukuru bari kurega Ubushinwa bitewe nuko Ubushinwa bwubatse urugomero rutemewe bakarwubaka ku mugezi utemba, umugezi w'Abahinde. China ತರಪಡ. Reka twumve abatangije amakimbirane ari bo Bashinwa. Ako kanya Umushinwa avayo. Respected judges of the court, Nyiri cyubahiro, honest reka ngubwize ukuri, Umushinwa avayo. evidences for you. Ngibi ibimenyetso byacu hano. மழைய தண்ணிய Murabizi neza Abahinde கடவுளா கூப்பிடுவாங்க. basenga amazi yabo, ஆனா அவங்களுக்கு அதை சேகரிக்க தெரியாது, பாதுகாக்க. ntabwo bazi gukoresha umusaruro cyangwa se kubyaza umusaruro amazi yabo. பிரம்மபுத்திரா நதியை efficient use பண்ண nyuma yuko batazi gukoresha ibyo ngibyo, ntabwo bazi n'inyungu za uriya mugezi wa Brahmaputra River ngo bamenye kuwukoresha ngo bawubyaze umusaruro. ஆனா நாங்க barawuretse uratemba, utangira gutemba ugatemba uza mu kindi gihugu. அந்த dam Twebwe nk'Ubushinwa twigiriye inama கட்டி twubaka urugomero efficient use பண்ண kugira ngo turebe niba uriya mugezi twawubyaza umusaruro. அதை பார்த்து பொறாமப்படுறாங்க. Abahinde bagize ishari nyuma yuko bari bamaze kumva ngo tumaze kubaka urugomero rukomeye cyane. It's pure jealousy. bavuga yuko ari ishari nyakubahwa. Dore ngibi bimenyetso. Nyiri cyubahiro, mama we, hari undi wavuze nyiri cyubahiro. That's a poor attempt to uku nukurengerera bakadutuka cyane. பொறாம எங்க கையில இருக்கிற பொக்கி ntukavuge ngo ni ishari. அடிச்சு புடுங்கறத பார்த்து guta umuntu yavuga ngo ni ishari. தட்டி கேக்குறத turi kugwanira imitungo yacu. imitungo ni yacu. none ko imitungo ari yacu, mutinyuka kuvuga gutengura ni ishari. right. ahubwo ni uburenganzira bwacu. It's your right. ni uburenganzira bwacu. Indiansக்கு தண்ணியை சேகரிக்க nibyo koko nk'uko babivuze. தெரியாது யூஸ் பண்ண. Abahinde ba kera ntabwo bari bazi kubyaza umusaruro தெரியாது நீங்க amazi yabo cyangwa se imigezi yo mu gihugu cy'iwabo. evidences எல்லாம் byumve neza. generationோட முடிஞ்சு போச்சு. gusa ibyo byarangiranye nabo twakomotseho. India is a self-sufficient, self-made. ba nyiri cyubahiro muterani yanga ndagira ngo mbabwize ukuri, aka kanya tuvugana igihugu cy'Ubuhinde kirishoboye kandi gifite n'ubwenge bwo kwikorera. இவங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க nyuma y'ibyo bavuze water systemல போரா இருந்தோம். nibyo koko ntabwo twari tuzi uburyo twabungabunga umutungo uri mu mazi yacu, ntabwo twari tubizi. ஆனா இனிமே அப்படி இல்ல. ariko ibyo bitandukanye natwe ubu ngubu. ubu biratandukanye. Plan for water management. hari gahunda
gahunda dufite cyangwa se umushinga wo kumanaginga amazi yacu. உலக நாடுகள் சுத்தி இருக்கிற இந்த ஸ்டேட் mwese nk'uko twicaye muri ino nzu ndagira ngo mbatangarize ikintu kimwe mugomba kumenya. nshimishijwe no kubereka kampani yanjye, kampani bita Oasis India sarla kandi iyo kampani ndayibereka ku ruhande rw'abahinde present பண்றது bitewe nuko nanjye ni umuhinde. umva amagambo y'umugabo. one India igihugu kimwe cy'ubuhinde, one pipeline umurongo umwe w'amazi, one pipeline. mama we வளம் அங்கங்க சில்றையா ati amazi yose yo mu buhinde aratemba akagera mu ngengero zose z'igihugu. அதெல்லாத்தையும் ஒன்னு சேர்த்து niyo mpamvu twifuza kuzana uburyo busha அலைவனமா இருந்தார் bwo gukwirakwiza amazi hose, amazi akagera hose, haba hari ubutayu, haba hari amashamba. ரெண்டு பூமியா இருந்தார். twiteguye kuzakora ibishoboka byose amazi akagera kure hose mu buhinde, kandi tugatanga amazi afite isuku kandi anizewe. unified piping network basi South India la dasara ati sibyo gusanya kubahwa. uyu mushinga wacu twarawutangiye, twebwe abahinde turangwa n'ibikorwa. ஆரம்பிச்சாச்சு. mu majepfo y'ubuhinde twatangiye gukwirakwiza ayo mazi, kandi amazi meza, kandi amazi azagera kuri buri muturage, ku buryo mu myaka 3 igihugu cyose cy'ubuhinde kizaba gifite amazi. We will be leaders of water management turifuza kwigisha isi yose uburyo twamanaginga amazi yacu, throughout the world. nabo bakazabitwigiraho. Management katu கொடுக்க போறோம். tugiye kwigisha isi yose. umugabo bisubiramo, tugiye kwigisha isi yose including China. harimo n'Ubushinwa. Sir, that was the call. nyir'icyubahiro rero tukaba twasabaga urukiko ko twasubirana ibyacu, That are being constructed. hanyuma abo bubaka ingomero ku buryo butemewe harimo Ubushinwa mukabaha isomo. umva umugabo ngaraburanira igihugu cye cy'ubuhinde. Advises aka kanya tuvugana China urukiko rwanzuye ko to sign a new treaty leta y'Ubushinwa igomba gukora ibishoboka byose ikaja kugirana amasezerano n'igihugu cy'ubuhinde. bitashoboka urugomero rugasenywa bikaje ku ruhande rw'ubuhinde, inyundo ya nyuma bayishiraho. mama we dore umugabo uri hano ni umuhinde, baca umugani ngo uyima igihugu akanyobwa n'imbwa. umugabo arakorera igihugu cye. ayla வரல வச்சிட்டு வீட்டுக்கு எப்படி திரும்பி Ubushinwa tubweretse ahantu bugomba kuba, ndakeka ibyo murabyumvisha. tubyo tugaruke hano sasa. இந்தியாவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி நானும் என்னோட kampani yanjye bita Oasis ஓஎஸ்எஸ் கம்பெனியும் இங்க வந்தது. ishimishijwe no guhagararira igihugu cy'ubuhinde kandi nayobowe n'umuhinde. ஒரு இந்தியனும் நினைச்சு பெருமைப்பட turifuza gutangiza ibi bintu kugira ngo abaturage bose b'ubuhinde bishime. yagiye kwitaba telefone sasa, dore umugabo bonye nimero imuhamagaye aratitira. Mose code, umugabo aratitira, agira uco afata ikaramu afata n'urupapuro. witegereze filime uraza gusobanukirwa. nakubwiye ngo ushobora kuba utari wasobanukirwa, ariko domisi mudasobwa mugasobanuye ndahari. Cockroach, umugabo sinzi ibintu yanditse, agira uca afata telefone. கரப்பாம்பூச்சி Cockroach, iyi ni kode ya gisirikari. எத்தனை நாள் எங்க போயிருந்தேன்? wahoze iyi minsi yose wa mugabo we? அண்டர்கிரவுண்ட்ல இருந்த சேட்டா. nari ahantu hatazwi, nari munsi y'itaka kitawe. அதான் வெளியே வரதுக்கான நேரம். gusa ubu nicyo gihe ngo mveyo nze nigaragaze. ரத்தோர் ஜெயிச்சிட்டான். umva Ratori yatsinze ikirego. Ratori ni uriya mugabo ufite kampani bita Oasis. umva abagabo ngo barababazwa nuko Ratori yatsinze ikirego, kandi Ratori ari ku ruhande rw'ubuhinde. இத்தனை நாள் இந்தியாவை தான் ஏமாத்திட்டான். uzi ko ibintu yabikoze ameze nguri gushuka abahinde bose. ஏமாத்திட்டான். none menya agiye gushuka isi yose. mama we Ratori ni muntu ki? uraza gusobanukirwa. umugabo ndakindi yakoze, yaraje yicaza abagabo batandukanye mu mbane zitandukanye z'isi, atangira kubasobanurira umushinga we wo gukwirakwiza iki amazi. igihugu kimwe அந்த தண்ணி umva ngubwiza ukuri mushuti wanje, கொஞ்சம் கொஞ்சமா igihe cyose igikeri cyagiye mu mazi yo kunywa ukagicyanira gake gake, ஏத்தினா தான் வேகரும். byagorana kumenya niba icyo gikeri kirace giturike, byagorana cyangwa niba icyo kigeri cyapfa. bitunguranye rero
ushobora gusanga gituritse kikangiriza ibintu byinshi. Ibi birahura nuko uriya mugabo agiye kwangiriza abantu benshi. One India, one pipeline Peria. Kandi abantu benshi ntabwo bazi yuko uriya mushinga wo kuvuga ngo One India, igihugu kimwe cy'ubuhinde, One pipeline, umuyoboro umwe w'amazi, ntabwo bazi yuko ari mu bikuribo. Mama we, abantu bizera yuko Ratoro ariwe mucunguzi wabo, nyamara siwe. Ratoro sutida odu. System yose ishigikiye uriya mugabo. Turabigenza gute? Tugaruke kuri Ratoro sasa. Ati abantu bavuga yuko amazi ari zahabu y'ubururu. Umva amagambo y'umugabo. Ana ipo adu gold illa. Gusa kuri incuro zahabu tugiye kuyigira nyayo, amazi agiye kuba zahabu. Ina chinnada eri kolam kuttene tutitaye amazi ava pipeline network la kondu vara. Kwebwe tugiye kuzana uburyo busha ku buryo abaturage bagiye kuja babona amazi tukayabagezaho mu buryo busha. Bro yaruke evlo thanni kudukunungirda. Nyuma y'ibyo byose nituba tumaze kubigeraho, nitwe tuzafata umwanzuro tugahitamo ngo buri rugo rugomba kuja rubona amazi angana guca. Umva amagambo y'umugabo. Gold akirudun pakrீங்களா? Water meter. Amazi agomba kuba zahabu nguko babivuze. Adu kaatra velada tanniye tangama maatham. Amazi azagirira agaciro igihe cyose bazaba bari kuduha amafaranga yacu neza. Imiryango yose irafunze kuri twa wa mugabo we. N'abagabo bari hano nitwe twasobanukirwa. Imiryango yose irafunze. Tushobore tuje mu rukiko basi. Hagarika ibyo kuvuga kuja mu rukiko. Everything is already ibintu byose bisa n'ibyarangiye. Fixed. Unyumve neza. Tonumna. Kugira ngo ibintu byose bigire iherezo. Aba warno. Nuko agomba kugaruka. Mama we, ninde ugomba kugaruka? Domestis. Saridari. Agomba kugaruka. Ni patya. None se Saridari wahuye nawe? Ndimo ndamushaka. Gusa ndizera yuko kiri muzima. Niba Saridari kiri muzima, ntabwo yagaragara igihe cyose kote no itari yagaragara. Unyumve neza. Ndabizi neza ntabwo nawe uri kumwe na Code Ready. Nta nubwo washobora kuyigarura. Ndabizi neza ntabwo dushobora kugarura Code Ready. Gusa tugomba kuyiba. Wowe cyangwa njyewe dushobora kuyiba, cyangwa se tugashaka uwabikora akaja kuyiba. Nakandu bise Code Ready, urasobanukirwa. Nanjye ndimo nashaka Saridari. Nawe genda ushake ugomba kuja kwiba Code Ready. Code Ready ni iki? Urasobanukirwa, ni ijambo kurindi. Wihangane basi tuvuye tugaruke hano. Biki ngwino hano ngubwire. Sheri wawe amereye nawe bamwita Shali. Eti vandi ndipatna. Arimo aracinja ibintu akavuga ngo nakira ruswa. Ene kesi kuruturuka. Wumve kuba amereye nabi. Yamberle nanjye nuko sheri wawe arimo arangwanya. Nanjye nuko aravuga ngo ndi umujura. Yo ale ninga sona podo. We ibyo birahagije. Yesu na mboda zapa bamide. Bwira umukunzi wawe tugendeho gake. Kubera ko ari kudukurikirana. Mapa atumereye nabi. Ni umusore uri hano ubanza abana b'abapolisi bagenzi be bari kumuregera. Ndi byatinze sasa. Hari umukobwa waje muto mwizo. Ngo sheri w'uyu musore bamwita Charlene ngo ni umuavoka ari gukurikirana aba bagabo nabo n'abapolisi. Umukobwa muto mwiza igisore kiramwitegereza. We byibagirwe byagenze bite? atale teride kautrwene byose bisa n'ibyarangiye mbibonye ku maso yawe. Namala ore inone ngulugana kwese dukorera hamwe. Ntugacike indege, humura mbereze nje kumubuza sha. Uyavayo ubanzi umukobwa ari sheri we. Ene selfie. Abana bato mushaka selfie. Muvandimwe twifotone. Iyo serio museke. Sawa pende umusore muturi hano hands apra bimeze bite? Tukavakalete vangandana vandirke. Uri hano uje kudefanda bara bagenzi bawe. Purigenchurire. Aguruka ugende gira vuba. Aurganache byagenze bite? Urakeka ngo ntabwo mbizi? Lama oya mukunzi njyewe nari ngiye kuguha ikaze. Urabona ni umunsi mukuru mu muryango siko bimeze? Ndakindi kinzanye imbere yawe. Waruje kumbereza ikaze? Nane pya sama narede. Ico gipapuro nicyo naye bara abagabo siko bimeze? Si ukigwaye ngo kizane hano. Womberdan potuke. Hari izina ryawe? Illa? Ama. Ntabwo wabimenye? Yellatiyo banner. Nje ntabwo meze ngawe wa musore we. Wowe ndabizi ukora ibintu kugira ngo itangazamakuru rikumenye siko bimeze? Si meze ngawe. Singorera kwijisho. Umukobwa mwijyaho Jali. Yani ngalabarme purikadma. Ase kubereka nanjye ntabwo ngunda kwiyamamaza amanzu nyumve neza. Okay. Bimeze neza.
Fipster. uri umubeshi. Uyu baramubwira biramucanga, afata telefone. Pastor bisobanukira, bisobanuye umuntu utavugisha ukuri, uri umubeshi. இந்த Shalom. Sharon. விஜி Bara abantu ninzira karengane. எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே தெரியும் Kuva kera kuko tukirabana nabwo wamenya wa musore we. தப்பு பண்றவங்க Jewe urabizi nanga abantu badukora ibintu bitemewe, siko bimeze. விட தப்புக்கு Ndakeka uranzi neza. வக்காலத்து வாங்குறவங்க எனக்கு Nanga abantu barakora ibintu bitemewe n'amategeko. சுத்தமா பிடிக்காது Kuva kera tukirabana kandi wari ubizi. இத்தனை வருஷமா சொல்லியும் மண்டையில ஏறல Imyaka yose tumaranye kuko ntabwo wari wamenya. Mbwira. கேட்காம நீ பாட்டு கடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்க. நீ என்ன சொல்ல வர என்ன சொல்லாம தப்பு பண்றவங்களை விட தப்புக்கு வக்காலத்து வாங்குறவங்க எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது Ntabwo uramenya. மண்டையில ஏறல உனக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது Asubundi kuri kuvuga utari kundeba nukubera iki? கேட்காம நீ பாட்டு Igisore kiramubaza. கடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்க. Kuri kuvuga utari kundeba. Hari icyo ushaka kumbwira? Ingo. என்ன சொல்லாம போற Nicyo ushaka kumbwira? Byose ndabizi. ஏய் என்ன Uzi iki? Niki cyunziho mbwira? போய் சொல்ல வந்தியா Ntukaje urabesha. ப்ரோபோஸ் பண்ண வந்தியா Ndabizi uri hano. Yana? Bitewe nuko ushaka kumbwira ko ngunda. முகர கட்டையில Isura yawe irabigaragaza. Agakobwa karaseka. Igisore kirikanga. கா தண்ணி வேணுமா Mushiki wanjye ngwereze ku mazi. Umukobwa cyaho. Shalini we. ஏய் We. Je nigeze ngupropose ryari? Nigeze ngubwira ko ngukunda ryari? Mbwira. எப்போ முதல் தடவை Ku nshuro ya mbere. பாலா மாமா கல்யாணத்துல Nibagiwe yuko twari tukiri abana. Twari twagiye mu bukwe bwa bara. கொடுக்க வந்தவன் தானே நீ Wazanye akarabyo ugiye kumproposa. இதுல ஹிந்தி கத்துக்க ஆல் இந்தியா Wageze wari uri kumva karadiyo. Alni. Mama wanje barahageze uhituisha karabo. We niki ushaka? Ndaco mama. Uwo munsi waciyeho waragiye. ஊமை Ku munsi wa kabiri rero. காதலன் Ubwo wari uje kumproposa. Waragiye uranyandikira. Ushira ku gapirizo. எனக்கு Mama yarambamagaye. Ibipirizo birazamuka. Bigeze hejuru mama bari ubibona. Wahise wiruka. Ku nshuro ya gatatu. நீ போலீஸ் இன்டர்வியூக்கு போயிட்டு Wari ugiye muri interview yo kuba umupolisi. Nanjye nari ngiye muri examen. NC பஸ் Twari turi twenyine muri basi. லவ் லெட்டர் கொடுக்கறேன்னு பக்கத்துல வரைக்கும் Waje wanyandikiye akaretere nanone. வந்துட்டு Gusa waratinye usubira inyuma. Byose ndabizi. இதே மொழி N'uburyo ugaragaye kano kanya rero nibyo ushaka. Uranyumva? ரெண்டு தடவை Basi nyumva neza igisore bakivumbuye gitangira kwigarura. ஒத்துக்கிறேன் மூணாவது தடவைலாம் சான்ஸ் Urebye Like- ku nshuro ya gatatu ntabwo nari imeze neza. Nari mfite stress z'ikizame. Nawe sinigeze ngubona ndakwizeye. kati kati bolia Cyari nagushatse kuva kera ngwino tugende. Ndaje mama. Bamucishaho itikira sigara. விஜி வாங்க Viki ngwino. நாங்களும் ட்ரெண்டா Ngwino dufate ifoto. Byibuze iraza kumenyekana kuva nawe urimo. Iragera kure. need to talk to you actually Ngeneye kuvugana nawe kano kanya byihutirwa. Inspector Bagore namwe bagabo. Vijay Prakash Ndakeka muhure n'uyu mugabo. Mwese muramuzi bamwita Inspector Vijay Prakash. last Sore baramuzi. 18 வாட்டி Ati muri amezi yose ashize. #T Uyu musore ni wabigizemo uruhari Aladan. kugira ngo polisi ya hano ivugwe cyane bitewe n'akazi yakoze. Mau- Ni ukuri kw'Imana ni iby'agaciro katumushimire. ப்ரோக்ராம்க்கு அவரை mascot Ndakeka uyu mupolisi uri hano kano kanya he should be the face of ni indorerwamo ya buri mupolisi wese Tamil Nadu ya Tamil Nadu Police. bitewe n'ibyo yakoze. இவர் ஃபேஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு போலீஸ்னா Uwo niwe muri kwita indorerwamo y'abapolisi muri kano gace ka Tamil Nadu. நாங்கெல்லாம் யார் மேம் Nta n'urusoni mufite. இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் Byibuze se n'ibiki yakoze twe tutakoze. Umva umugabo uri hano. and we are really proud of it Mwarangiza mukavuga ngo muramwishimiye. Iwe- Yakoze iki? history தெரியாம ஃபேஸ் Mutamenya amateka ye ntabwo muzi ibimuvugwaho. ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் லாஸ்ட் Ndimukongere kuvuga ngo ni indorerwamo y'abapolisi. சொல்லாதீங்க Uranyumva neza? No. Ibyo bintu birambabaza yo mubivuze. N'abagabo bari hano எங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷன் சொல்றாரு mukomeje kuvuga ngo ni indorerwamo y'abapolisi muzamanzi mumenye ngo ni ibiki bivugwa ku muryango we. Uyu ntabwo yaba indorerwamo y'abapolisi. இது நிஜமாவே இவர் வீட்டு ஃபங்க்ஷன் Nawe nimumwibarize நான் கேளு ababwira ibivugwa ku muryango we. இவ அப்பா ஒரு தேச துரோகி Papa we yari umugambanyi w'igihugu Kola- kandi yari n'umwicanyi mubi. Sabe. Gute mwatinyuka kuvuga ngo uyu ni indorerwamo y'abapolisi? ஏத்ததே தப்புன்னு நான் Iyo mubivuze njyewe kano kanya birambabaza ndetse numva ari n'amakosa yakozwe kuba uyu musore yarabaye umupolisi. நீங்க என்னடா இவன் மூஞ்சி தான் நம்ம Ngo murifuza kumugira indorerwamo y'abapolisi? டிபார்ட்மெண்ட் Reka reka. வாட் அ bloody shame சார் Uwo ni kimwaro ahubwo muri police station. We genda vano gira vuba. Mama we dore abakuru ngo baramuca amazi. Umusore yavuye azungera. Mama we batangiye kumubwira ngo papa we yari umugambanyi w'igihugu. Papa we yari umwicanyi. N'ubu ngubu ko bari muri police station ni kimwaro gikomeye. Dore umusore ngaravayo
agahinda niko gize gucara kanguka. Hey! Papa we ngo yari umugambanyi w'igihugu, umusore umutwara mujya akira ikawa iturutse mu Rwanda, akira yinywe. Muzaricara ஒரு வீணா போன bara ofisiye nta mumaro bafite, bere gutuma utekereza cyane ngo umutima wawe uje kure. கட்டையில ஸ்டார் Nazira nyenyeri ziri ku rutugu ntabwo bazikwiye, அதெல்லாம் ஸ்டாரா ndabizi neza. லஞ்சத்துல நான் காவாசி வாங்கி Iyo usa ngo nakiye byibuze ruswa 25% வச்சுக்க வாரத்துல nanjye nakagombye kuba mfite inyenyeri zituruka hejuru. பாலோட அப்பனா என்ன வேணாலும் பேசுவானா அந்த ஆள் மட்டும் Gusa ndakundi bavuga impamvu uriya mugabo yakugwanyaga nuko ari papa w'umukobwa utereta. Umva amagambo sasa, பேசுறான், ntabwo ari wowe wenyine uvuga ibyo ngibyo, ஊர்ல எல்லாரும் தான் பேசுறாங்க. abantu bose nicyo gitekerezo, buri muntu wese umbonye niko avuga. எங்க அப்பா முகம் கூட எனக்கு ஞாபகம். Sinibuka n'isura ya papa wanjye, அவன் பண்ண தப்புக்கு என்ன போட்டு ariko ndimo ndishura ibyaha papa yakoze. சாவடிக்கிறான். Mama we, அவன் பாட்டு கூடி போயிட்டான். papa yaradusize, மொத்த குடும்பமும் செத்து போய் ndetse n'abo mu muryango wanjye bose barapfuye. போனாங்க அப்படியே என்ன அதை கிணத்து. Nanjye rero numva ntakabaye ndi muzima, bakabaye baranzize nanjye narapfuye. We அல்ல bose ntabwo bapfuye sha, njye ntabwo napfuye ndi muzima. ஏன் பவானி இல்ல Uranyumva neza? தடவை இதே மாதிரி இருந்துட்டு Icyabi icyo ari cyo cyose ntugire ikibazo, nzaje nakubyutsa nguhereze ikawa ituruka mu Rwanda. என்ன பேசிட்டு இருக்கு Mutuza umva nkubwire, நீ கேட்டு பாரு ஒரு பிளாக் மார்க் இருக்கா reba uburyo ngaragara. சரி யாரா Ni njyewe umuntu wakoze ibishoboka byose kugira ngo police station ya Tamil Nadu imenyekane, ariko aho kugira ngo யோசிச்சு பார்க்க மாட்டானுங்க. banyiture ineza n'abakoreye, எங்க அப்பா தேச துரோகின்னு ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் இருந்துச்சு. bahita banyibutsa ibya kera bakazana yuko papa ari umugambanyi, ntibavuge ibyiza nakoze. எவ்வளவோ நல்லது Nakoze ibyiza byinshi ariko ntabwo ari byo bavuga. Iyo ngeze mu bakuru bahita bavuga agahinda ka papa, bakavuga uburyo papa atari umuntu mwiza. ஒரு ஃபைலை தூக்கி மேல வச்சுட்டு நான் பண்ணது எல்லாத்தையும் Umusore byaramubabaje, எனக்குன்னு தனியா ஒரு நிலைமை இல்லாம போச்சுப்பா. nta nubwo njyewe ngeneye ibinanga, sinzi niba nzanabibona. Umva bikeyi, ஒரு அடையாளத்தை நீ were kwirirwa ushaka ibikuranga, தேடி போனா கிடைக்காது அதுவும் ntugire ikibazo. Icyo nzi cyo ibikuranga wa musore we bizizana. Uranyumva? எல்லாம் உன்னாலதான். Kandi ibi byose byatewe nawe. அப்பான்னு சொல்லி Iyo usa ngo wandeze nk'umwana wawe, ntabwo bino byakabaye kuba biri kuba, ஊர் உலகம் நம்பும் ntabwo bari kubyizera abantu, nawe urabizi. Reka nguzanire ikawa. Umusore aca, umuzehe acaho. Item number 73, Tuvuye tugaruke hano sasa. 11/20, petitioner Isomwa ry'urubanza rwari rwasubitse tariki 20 z'ukwezi kwa 11 Samira ku busabe bw'umuntu bitaga Thomas. Samira Tamasi. Reka twumve ubusabe bwawe, urashaka iki? Ni mu rukiko, குவாலிட்டியான தண்ணீர் n'inshingano za leta விலை இல்லாம தரது, kugeza ku baturage amazi kandi mukabagezaho amazi afite isuku. கவர்மெண்டோட கடமை. அதை பிரைவேட் கிட்ட கொடுக்க கூடாது. Ntabwo mwakagombye gufata umwanzuro wo gufata uyu mushinga wo gukwirakwiza amazi mu baturage mukawuhereza zino nganda zikorera. Ibyo ni ibintu bibi, n'umwanzuro mubi mwafashe. Service of the people, we Kubw'ubusabe bw'abaturage rero kindly request and tukaba twifuzaga kubasaba in order to stay one India, ibintu mwabisubiza uko byahoze, one pipeline igihugu kimwe cy'ubuhinde, project, my lord. One India pipeline, cyangwa se mukavuga ngo umuyoboro umwe w'amazi mukawuhagarika, abaturage bakongera kubona amazi bari kuyagezwaho n'abaturage, bari kuyagezwaho na leta. இந்த ப்ராஜெக்ட்டே பப்ளிக் இன்ட்ரஸ்ட்ல தான் பண்ணப்படும். Uyu mushinga ntabwo twawuhagarika bitewe nuko ari inyungu z'abaturage. Umva leta sasa, ako kanya uyakiri hano hari umuntu wamwandikiye, umuntu utazwi, ati niba mushaka guhagarika uwo mushinga sohoka uze duhuriye muri koridoro. எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது. Ni umugore wicaye hano, umugore nawe tutazi, witonde urasobanukirwa. India one Ntabwo twarengereye itegeko nshinga, pipeline project. ibyo ndo twabihagarika. Iki kirego kirahagaritswe, ubusabe bwawe ntabwo bwumvikana. Ntibyatinze bibutse uyu mugore hari umuntu umwandikiye ati niba mwifuza guhagarika uwo mushinga ngwino duhurire muri koridoro. Uyavayo, ni umugore muto ntabwo tumuzi. Urinde? Ubundi niki unshakaho? உனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் நிப்பாட்டணும். Usigaranye amahitamo amwe நான் ஒரே வழி kugira ngo umuhagarike uriya mushinga wa pipeline wo gukwirakwiza amazi. ஸ்டேஷனுக்கு போ. Genda aho gari ya moshi ziparika, இந்த அளவு uraza guhura n'uyu muntu uhagerere ku gihe. Ihute bisi cyangwa se gari ya moshi itagusiga. Ihute
gari ya moshi itagusiga we hajya muganga dufitanye iye gahunda papa nitugenda kare ntabwo turagaruka vuba witonde dogiteri mufitanye iye gahunda sha papa nitugenda kare dushobora kugaruka vuba okay sawa we nzanira ibindi biryo mbereza dosa ndakwinginze dosa n'ubwoko bw'ibiryo by'abahinde biragoranye kumenya umuntu utwite cyangwa se udatwite muri ino nzu pe urajya cyane muze wagiye ujya buhoro ni umusore muto ase wagiye ureka ngirira gukora ni ukujya ako kanya muze baramuhamagara sasa yego iye sawa we bice yego hari abantu batanga imyigaragambyo kandi bari gukora imyigaragambyo batabiherewe uburenganzira tugomba kubahagarika niko batubwiye niryo tegeko risohotse umusore yari mu rugo sasa yubaha muzehe ariko bagera mu kazi muzehe akubaha umusore amusumbya inyenyeri we mwitondesha ntugire ikibazo umusore baramubanira bimeze bite aba bantu bari kwigaragambya izina ryacu bari kujyangiriza sasa barakwerekana abaturage bari kwigaragambya barimo barigaragambya bamagana inkanda zikorera cyangwa se kampani zigenga bitewe nuko bazihaye umushinga wo gukwirakwiza amazi mu baturage abari kwigaragambya bavuga ati turifuza yuko iri kwirakwizwa ry'amazi leta ubwayo ariyo igomba kuryikorera WhatsApp group wagira ngo ni group ya WhatsApp sha yego amakuru akenshi ari gukwirakwira binyuze ku mbuga ngoranyambaga we nzanira jamano mukire vuba jama ni igikoresho kigerandu sasa abantu bakurika amabwiza ukuri jama yo yigeze ahantu ikintu mugomba kumenya ikintu bita network kamera zose bita bivaho gakoresho ndagafite mu rugo ku kazi ndagakoresha we ngaragaye utese ugaragaye neza dore jama nako kandi uri kubona ahantu kageze network itivaho na kamera ubwayo ntabwo yakora ibi mbabwiye ndabizi na kamera ya phone ribana phone signal illa urabona twabuze sinyari marini hari abandi bandi bari bagiye kutwiyongeraho ariko bitewe nuko connection yavuyeho internet signal edu work ntabwo bigishobotse ko twabahereza amakuru ako kanya hari umugore wabyumvishe connection yavuyeho ninde uyoboye inyigaragambyo nura mugore uhagaze hariya madamu ngwino hano biragaragara yuko bagwaye amakuru mbere yuko uza gukora bino bintu nta burenganzira ufite bwo gukora imyigaragambyo siko bimeze nibyo twasabye uburenganzira barabutwima wari urategereza kino gihugu dukoresha demokarasi ntabwo ikoresha kuri twe ikoreshwa kuri iriya kampani ya Oasis twebwe ntabwo tubona iyo demokarasi muvuga muratubongamira n'uburenganzira bwacu kuba twahagarika uriya mushinga twebwe nk'abaturage igihe tutawishimiye ndetse ni n'uburenganzira bwacu kuba twakwigaragambya niko bimeze mama ariko natwe batwohereje kubahagarika gute muri gufasha ari amakampani yikorera mw'abantu mwe gukora icyane ikintu kimwe gusa gushigikira umunyabyaha wa mupolisi we ni ikindi cyaha gikomeye umanze unyumve neza bigaragara yuko amagambo ari ayawe ariko igitekerezo cyo kwigaragambya ntabwo ari mwe mwakizanye ako kanya hari uwaje sasa uyu mupolisi arimo arakwaka ruswa nubigira ikibazo uyu n'umuturanyi we ushaka undi mwavuga utaruyura uyu muntu aturutse ni mutavano ndakoresha imbaraga z'umurengera urakoresha imbaraga z'umurengera kukizi kuri twe ni iki kibi twakoze ushaka kudufunga nani cyangombwa kikwemerera kudufunga siko bimeze zana arrest order igihe cyose rero nta cyangombwa ufite kitwemerera kugufunga tugiye gukomeza kwigaragambya nitumara kwigaragambya umaze kubona icyangombwa ubona uzi udufunge ngaho mwegera inyuma mukomeze mwigaragambye bigaragare ko umunsi ugiye kwa mwiza umusore yaraje arahagarara aba bakomeza kwigaragambya we mutabona ku muhanda sha mwegere hirya umusore agira uca yitegereza bigaragambya mukomeze mwegere inyuma
navuze ngo mukomeze mwegere inyuma aba barigaragambye urabona umunsi washushe washizeho umwitero mama umusore areba ku ruhande areba undi mukecuru imbesire umukecuru aramutuka wiki imbesire bivuze ikira we mukoreho jamasha jama muyifunge kugira ngo connection igaruke ayifunga umusore sasa aja online imbesire bisobanuye ikira mana yanjye arandutse we online class iருக்கு அதான் கூகுள் இருக்கே மாப்ள அரெஸ்ட் ஆர்டர் வந்துருச்சு nyakubawa baduha cyangwa mukitwemerera gufunga abantu bari kwigaragambya bose sawa mwese mwinjire sha mwese mwinjire mu modoka baza kubapakira byagenze biti abapolisi bakubabaje oya ameze neza umugore sasa uruyoboye imyigaragambyo asa n'uwakomeretse Shalu we waje ukicara mu modoka yanjye Shali nanjye nari ndi kwigaragambya ngomba kwicara muri bus ndibyatinze ufite imodoka ni iki kikuzanye muri bus ada pato one ibitekerezo byanjye bya kera nibyo bingaruye ndibyashoboka umukobwa cyaho Shalu ஒருவேளை in case அந்த மூணு nagira ngo bifate ngari inshuro ya gatatu ngiye kukubwira ko ngukunda uranyumva neza எனக்கு தைரியம் உன்கிட்ட I love you னு சொல்லி nifuza kugupropoza ahubwo nicyo uraza kunsubiza mbwira niki ushaka kumbaza ikintu ushaka kumbaza rero wa musore we subira mu bitekerezo bya kera usubize ibihe inyuma ari wongera kumbariza kunkunda uranyumva neza umukobwa akomeza kumwijyaho iki gifata phone gisubiza ibihe inyuma umukobwa arabibona iki kigiro cye kiramwereka basi aba bazanye kuri police station bari kwigaragambya batabiherewe uburenganzira basi umusore nawe yakunze umukobwa bita Shalu baziranye kuva kera kiri abana umukobwa yabaye mu avoka umusore we n'umupolisi akaririmba mu kajyosho naje dukomeze mbibutse mwihangane muraza gusobanukirwa akagaye ndi conzi cyo n'umuti मेरी प्यार मेरी दिल नी कंजे क्या दे मेरी जान ये नंजल तक क्या दे मेरी प्यार मेरी दिल ये न விட்டுட்டு போகாத உன்னை பார்த்தாலே பூக்கும் பூந்தோட்டம் என்ன நீ செஞ்ச பெண்ணே தூர நின்னாலும் மூச்சில் உன் வாசம் போத நீ தந்த கண்ணே என்னடி அடி இருக்கு உனக்கும் எனக்கும் கனவுல நீ வந்தாலும் பார்க்க சிக்கிக்கோ பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லை போகணுன்றாங்க मेरी जान என்ன தள்ளி விடாதே மெதுவா பொதுவா என்ன சுத்த விடாதே मेरी जान என்ன கொன்னு போடாதே அழக பதமா என்ன செஞ்சுட்டு போகாதே உன்னை பார்த்தாலே பூக்கும் பூந்தோட்டம் என்ன நீ செஞ்ச பெண்ணே தூர நின்னாலும் மூச்சில் உன் வாசம் போத நீ தந்த கண்ணே என்னடி அடி இருக்கு உனக்கும் எனக்கும் கனவுல நீ வந்தாலும் பார்த்த சிக்கிக்கோ கொடுத்துட்டேன் எக்கேர் தானே ரைட் Shalu basi Shalu ஒரு தடவை ரீவைண்ட் பண்ணுவோமா kwasura ibitekerezo byacu bya kera அதான் நீ சொன்னியே siko wambwiye mu kanya kashize si urabona turi muri bus twenyine siko bimeze நம்ம ரெண்டு பேரும் urabizi neza ko turi muri bus twenyine koko டேய் தம்பி we shaking ipazo sohoka உண்மையை சொல்லு ngaho mbwiza ukuri உனக்கு என்ன பிடிக்கும் ndabizi urankunda nibyo koko wa musore we பிடிச்சிருந்தது nigeze kugukunda gusa nakunze vije wa kera si wowe nakunze ndacyari wa wundi ntabwo nahindutse nta kintu na kimwe kigeze gihinduka அவனுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் umva ngubwiza ukuri wa musore we vije wa kera yakoraga ibintu ashaka மாதிரி வாழ்ந்தான்
yabaga ubuzima bwose yifuza. ஆனா இப்போ நீ ariko kano kanya Vicky ubu ngubu tuvugana பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக aratandukanye. Ni wa muntu ukora ibintu bitewe n'abantu, ni wa muntu ukora ibintu bitewe no gukorera ku ijisho. Uwo si Vicky wa kera. உனக்கு இதெல்லாம் புரியும். Umusore abyumva பத்தி தானே சொல்ல வரேன். ndabizi ugiye gutanga impamvu za sko. எத்தனை நாள் ubundi uzatanga impamvu za sko kugeza ryari? Umukobwa atangira kumucurira sasa. Ubu ngubu tuvugana uriho ufite agahinda k'ifoto ya papa wawe cyangwa se isura ya sko. டிவில uri umuhomzi, பேனர்ல உன் போட்டோ வரணும். buri munsi wifuza kunyura ku mateleviziyo atandukanye, வாழ்ந்து wifuza ko abantu bakuramya igihe cyose ukiri fake. Rero wa musore we nagira ngo mbwize ukuri zibagigwe. உனக்கு என்ன பிடிக்குமா பிடிக்காது? mbwira urankunda ntabwo nkunda, ntabwo byoroshye. shallow igihe cyose ukiri feke uri umuntu wa feke ukiri ikigogi byagora ko nakubwira ngo ndagukunda. என்னோட வலி புரியாது. umva nkubwire wa mukobwa we, umuntu wese utari wanyura mu bikomere nanyuzemo ntabwo yakumva uburibwe bw'umutima wanjye. நீ எக்ஸாம் எழுத போனப்பா igihe wajaga gukora ikizameni என்ன கேட்டேன்? niki bakubajije? டிக்கெட் இருக்கானே கேட்டேன். bakubajije niba ufite ikarita ikwemerera kwinjira muri examen. siko bimeze? waba uzi ikibazo njyewe bambajije? உங்க பொண்ணுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சார் njye bamanje kumbaza டிக்கெட் வாங்கிட்டு சொன்னாங்க. ngo ninjye kuzana icyangombwa giturutse muri leta kigaragaza yuko nda hantu na hato cyangwa se niba ndabikorwa mburiyeho na papa. uranyumva neza? ndetse na mushiki wanjye Bavani 8 வரன் தள்ளி போச்சு. abagabo 8 bose baramwanze bitewe na papa. unyumve neza wa mukobwa we, niyo mpamvu ukunda kubona amafoto yanjye. எங்க அப்பா பண்ண தப்ப நான் சரி கட்டிட்டு இருக்கேன் தானே. wumva amagambo 8 வரன் தள்ளி போச்சு. யார? mushiki wanjye abagabo 8 bose baramwanze, எங்க அப்பா bamwanga bitewe n'ibikorwa bya papa. unyumve neza? போட்டோ வரும்போது நியூஸ்ல என் பேர் கேட்கும்போது igihe cyose rero mbonye ifoto yanjye cyangwa se ngabona amakuru kuri televiziyo, எங்க அப்பா பண்ண தப்ப நான் சரி கட்டிட்டு இருக்கேன் தானே. nizera yuko byibuze ndi kugerageza kwibagiza abantu ngabibagiza ibikorwa bya papa. ஒரு தடவை உங்ககிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க? igihe nazaga kubwira ko ngukunda, மத்தவங்க மாதிரி நினைச்சிருவாங்க. impamvu wabonaga mfite ubwoba nuko nakekaga yuko nawe numbona urambonamo isura ya papa bikaba ngombwa ukanyanga. gusa ku nshuro ya mbere nari natinyutse, ubwoba nabushize hasi. நீ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு நினைச்சேன். ariko byonyine ndizera yuko maze kukumva. nari nzi yuko uri bunyumve ariko ntabwo unyumvishe. mbuze byose, nabuze byinshi bitewe na papa wanje. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொண்ணு இழந்துட்டேன்னு நினைச்சுக்கிறேன். none kuri y'icuro menye neza ko n'urukundo rwanjye ndubuze. umusore disi we hagarika basi sha. umusore arasohoka abwishe umukobwa ukuri. கொஞ்சம் வாப்பா. we Vicky ngwino hano. bimeze bite? பக்கத்துல si wowe bari bohereje guhagarika imyigaragambyo yari yabaye kuri iriya nyubako ya Baji? யாரார் வந்தாங்கன்னு டீடைல்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? waba ufite urutonde ruriho abantu bose bari kwigaragambya? எஃப்ஐஆர் இருக்கு. yego ndarufite. n'urwiki runzanire. umusore avayo bamubajije urutonde rw'abantu bose bari kwigaragambya. என்னண்ணே ஆச்சு? hari ikintu kidasanzwe. ஃபைல் மிஸ் ஆயிருச்சா? nibyo nakubwiraga, hari dosiye zabuzwe. ராஜாஜி பவன்ல zabuzwe kuri iriya nyubako ya Bavani. ஆமாப்பா. yego பார்க்க வேண்டியதானே? கிழிஞ்சு kamera se ntabwo zafashe uburyo zaba zabuzemo. oya தடக்கறக்கு urabona ubwo twakeragayo bari abantu bari kwigaragambya ஜாம்பர் போட்டோம். twakoresheje jama kugira ngo internet ndetse na kamera zose zibane. இந்த டைம்ல செக்யூரிட்டி கேமரா bitewe nuko tutifuzaga yuko amakuru y'abari abantu akwirakwira. எல்லாம் ஆஃப். urumva rero kamera zari zavuyeho அப்ப பாத்தி nta kintu na kimwe zafashe. எவனோ உள்ள பூந்து ako kanya rero kamera zikimara kuzima ஃபைல திருடி nibwo hari umuntu winjiye Ka. akinjira muri iriya nyubako ya Bava akagenda kiba dosiye zibanga. ராஜாஜி பவன்ல ஏது ஃபைல்? none se ubundi ni ikihe kintu kirenze cyaba cyari kiri muri iriya nyubako ya Bavani? mbwira ekira hino ngongorere batatwumva. ராஜாஜி பவன் பிரிட்டிஷ்காரன். urabizi iriya nyubako yubatswe kera Building தானே? mu gihe abongereza bari bakiri mu gihugu cyacu. ரகசிய பாதம். bavuze yuko muri iriya nyubako harimo ubuvumo bw'ibanga. kandi ubwo buvumo bw'ibanga hakaba harimo amabanga cyangwa se icyumba kibitse amabanga ya gisirikari. ராவோட ரெக்கார்ட் ரூம்பா. unyumve neza, amabanga ya gisirikari. பழைய ராணுவ ரகசியம். harimo amabanga ya gisirikari, ibikorwa abasirikari bakoze kera byose ni mubiri. ஏதோ ஒரு ரெட் லெட்டர் என்ன? kandi ayo
mabanga bayashyize mu tsinda rimwe bayita code ready. என்னமோ சொல்றாங்கப்பா அதை தூக்கு. urumva rero babyibye. உங்கள பெரிய umuntu wese wabikoze urumva ni umugambanyi w'igihugu. niyo mpamvu izi dokima zikenewe. CBI ndetse n'abandi bayobozi bose bo mu gihugu bagiye gukurikirana bashake uwaba wabikoze. uwabikoze wese yarabifiteho amakuru, ntabwo yajeyo atabifiteho amakuru, bigaragare ko ari umugambanyi mukuru w'igihugu. Byatinze bimeze bite? Mama batumereye nabi, abapolisi bari kudukubita. Vuga witonze, byagenze bite? niba abandi mwakuranye imyigaragambyo kare, abapolisi bari kudukubita ngo bari gukora iperereza, batumereye nabi. abapolisi bari kubakubita buretse iminota mike, iminota 10 ndashe ngo uhamagare. halo biki ibi ni biki? umuntu ubuye butabera muri kuzana kubera ikibi ni guhotera abantu bari kwigaragambya gukora icyane ikintu kimwe wa mukobwa we, gusa gufasha umunyabyaha ni ikosa rikomeye. umanza unyumve neza, ntukagerageze kuvuga ibintu utazi. twebwe abapolisi turimo turakora akazi kacu, uranyumva neza. reka polisi bakore inshingano zabo. umusore ni ikintu afite ku gihugu. we Mari ari he? Abdul arimo imbere. we kuryamye shanga akagurube byuka. nyereka ibyo mwafashe byose. Nyakubahwa uyu munsi turatangaza iki? niki turakuvugaho tubwire. uyatangira kumwereka ikigo kimwereka amafoto ye, aho kumwereka bari kwigaragambya. wayabonye? nakubwiye ngo nyereka amafoto y'abantu bari kwigaragambya wa mushenzi we. komeza naya gusa focus on the ayandi nayanaguye ariko aracyari muri recycle bin. fungura recycle bin turebe. uyagira uca ongera. umusore ari foto yabonye arikanga, tangira kwibuka wababaye bigenze gute. hari umugore yabonye. nyakubahwa uyu mugore ashaka kugenda byihuse bitewe nuko afite umwana agiye kwitaho. ibi ntibyari kwibuka. madamu aravuze ngo genda nta kibazo. umwanda nyuma yuko ugiye kunyohereza yano mafoto yose uhita uyahanagura. umva umusore itegeko yatanze. nyakubahwa mbwira naye makuru turatangaza uyu munsi kuri wowe. umusore baramuzi. urashaka icyo gutangaza? ejo mu gitondo naguhereza umurongo uratangaza cya humura. kati iki ni ikirego cyihutirwa. ndagira ngo nguhereze amakuru agezweho. ndagira ngo uje muri control room utange itegeko ubabwire yuko umugore bita Samira uri mu myaka 30-35 we kuri mutosha ubabwire yuko tumushaka kandi nyumva neza. CBI niba guhamagara CBI nabizi neza baraguhamagara. witegure niba guhamagara ndupe gutanga amakuru. mbereze amakuru mbere yuko hereza abandi bose amakuru. nabyumva neza nyakubahwa. umusora cyaho ni cyanko kutari watasha uriye. hari ikintu gikomeye nabonye muri imyaka yose nari maze igihe bari kunyita umwana w'umugambanyi. gusa ejo tuzaba turi kubyina intsinzi bitewe nuko nzafata umugambanyi mukuru muri iki gihugu. umva amagambo y'umusore. anko rero weho ryama urye ngindi ku kazi, ndaza kuguhamagara nasoje akazi. umusora cyaho witonde urasobanukirwa. umusore avayo hari aho yaje arakomanga ndihagira umufungurira kugira ucya wapi. Sir, Timothy. nyakubahwa nshaka Timothy 29/6 sir. komeza ntacyo bitwaye. uyaraza arakomanga akomanze bahita bamufungurira. uyarabibona kandi yakomanze banga kumufungurira. we nakana gato fungura umuryango sha. fungura umuryango. akana nakajya bwenge. iri ni ijana andi kuri police station. uyagira uca ndakwinginze mwohereze abapolisi. hari umujura waje mu rugo. akana karabibona uko bigaragara uyu mujura yateruye ibyuma. ni amagambo yiyandika. ndakwinginze mwohereze abapolisi nka 20. uyu mujura yarateruye. we mbereza Inspector Vijay Prakash. Inspector Vijay Prakash
uyagize guca போனே பண்ணலையா ntabwo wigeze uhamagara naketse yuko numara ko mbizi na polisi uraza kugira ubwo bukiruka ariko ndabona undi gisambo kihagararaho kigira umurava நான் போலீஸ் we ntabwo ndi gisambo n'umupolisi uranyumva neza nabyizera gute ntabwo wambaye uniforme ngwino hano urabona imodoka yanjye ya polisi hariya wibye n'imodoka ya polisi mbega igisambo நம்புடா nyizera wa mwana we mama wawe ari he mama wanjye uje kumufunga se mbwira uje gufunga mama wanjye akana kamubaza ikibazo ninde wakubajije ibyo ngibyo abapolisi bakunze kuza hano bashaka gufunga mama wanjye sinzi impamvu oyanjye nifuza kuvugana nawe gusa niba ari uko bimeze nta kibazo mufitanye genda mama wanjye ndawe uri hano ibi byose ni wowe bishushanyije yego iyi laptop ni ya mama wawe yego mbereze password ndabyanze na password naguhereza mama yarambujije akana gafite umunwa ngwiki uyagira uca abona shokora akira password ni S kala LD umwana ahitamo password apaka umuha akantu ko kurya mama wawe mweruka kuvugana cyari amasaha 2 arashize gusa mama wanjye yambwiye yuko araza kunyohereza keke arambwira ngo nyige yambwiye yuko ataragaruka hano iri joro yambwiye yuko azagaruka ejo mu gitondo umva amagambo y'akana twana tw'utuzunga bari utunyabwenge n'utunyarwanda n'utunyabwenge ariko mama wanjye yambwiye yuko azagaruka hano ejo mu gitondo none se wa mwana we waba uzi ahantu mama wawe yaba yahamagaye mbwira mama wanjye yahamagaye hariya bacuruza keke amagara ntara muri salon de coiffure bogosha iyo saha ni yawe yego iyi saha mama wanjye ni wowe wayimbaye kugira ngo aje aramenya aho mberereye iyi saha mama arayitwakinga akaba yamenya ahantu mberereye uyu arabyumva ni umupolisi ubwo bivuze ko nawe wakurura ahantu mama wawe aherereye siko bimeze wa mwana we aka karamwitegereza ntibyatinze sasa isaha barayikatse naketse yuko utagenzwaga no kwiba ako nakwatsa uburenganzira nakubwiye yuko isanda yikugarurira mama wawe agarutse siko bimeze kandi usigara utekanye mwana muto umaze kumena umuryango uranyumva neza none urakeka nasigara nekanye gute kandi umuryango umaze kuwangiriza akana karamureba kandi koko nibyo umuryango amaze kuwumena ngo usigara utekanye wasigara utekanye guteze akana gacaho aragafata aragatwara uyapita isaha we bimeze bite bisabanye kubahwa kubera ko imwashize bariyeri mu muhanda baduhaye itegeko yuko ari ibyangombwa byabuze dusabye gusaka buri bagore bose by'umwihariko umugore ufite imyaka 35 kugeza kuri 45 we mukoreho bariyeri mu nzira sha apana atambuke aba baraza bacaho aba bose barimo barashaka mama wanje oya ntabwo bari gushaka mama wawe mwana muto ntibyatinze uyu yaje aho umugore yahamagaye sasa aho bacuruza keke amakuru yahawe nande n'umwana uyu mugore yageze hano oya ntabwo mwibuka nyakubahwa njyewe ndamwibuka umwibuka ryari mu masaha birashize uyu mugore ricaye hariya tangira kuganira umugore uyu mugore yaje ansaba yuko namujanira hamwe yambaye adresse ambwira ahantu ndagiza keke umugore yahise acyaho arinjira aje mu kindi cyumba umusore akomeza guturakinga fungura aho ngaho reka tuzane urufunguzo sawa we uretse gatosha udasibanganye ibimenyetso baho umusore araza ari ku kazi ari gushaka umugore ageze hano abona isaha umugore yaje isaha ikuramo arayinaga Yesu Kristo leo ni muntu wamukubajije oya abandi bantu bageze hano hanze hari imodoka yaririyo gusa imodoka isa ni yaririnzwe iyo modoka yari abandi ntabwo napfa kumenya neza ariko nibutse neza iyo modoka imbere kuri plaque hari hariho ingota 2 umusore abyumva mana yanjye imodoka y'abatasi
umusore ni umuhanga nyako banyitaga nesha ingwaye amakuru yo ni nimero yanjye sawa ndaguhamagara கண்டுபிடிச்சேன்டா ஈசிஆர்ல ஒரு ஐஸ்கிரீம் namenye ahantu wa mugore aherereye அங்கதான்டா இருக்கேன் aherereye aho bacuruza ice cream aho twahageze அப்ஸ்காண்ட் ஆயிட்டா yacitse mana yanjye அந்த ஏரியா சுத்தி பேரிகேட் போட்டு பெர்மிட் செட் பண்ணிருக்காங்க urabona umugi wose twashizeho bariyeri அடா அவ அங்க இருந்து வெளிய ntabwo byapfa kora mugore yaducika ndamanye ko twamuhereza akana karabye umugore கண்ணா mwana muto இந்த ஏரியால உங்க அம்மாக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரா hari umuntu wabuziranye na mama wawe muri kano gace umupolisi aza kukabaza makuru dorakana தெரியாது nawe nzi nako nagahanga ushaka shokora chocolate சாப்பிடுற oya வாயெல்லாம் பூச்சி பல்லு kujya shokora cyane bituma menya umuntu akeka ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறியா ngwereze ice cream ndibyatinze akana bakimara guhereza ice cream kasupamo ndibyatinze kahise kamuha amakuru yose Indira na gari uwo mugabo aziranye na mama tuvuye tugaruke hano sasa urinde தெரியுமா uzi Samira umva umusore sasa நீங்க யாரு urinde இன்ஸ்பெக்டர் விஜய் பிரகாஷ் Inspector Vijay Prakash niko banyita Samira மேல 124 தேச துரோக வழக்கு போட்டு aka kanya tuvugana umugore bita Samira arakekwaho kugambanira igihugu நீங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் niba uri kumuyishira உங்க மேல அதே கேஸ் nawe uraza gufatwa kimwe na Samira mwese muraza kwitwa abagambanyi b'igihugu செடிஷன் கேஸா wibesho musore we பொண்ணு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது சார் wenyibesho pe wicira urubanza sindi kugucira urubanza அவங்கள பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் niki uzi kuri uriya mugore அந்த டிமிக்கு நான் தான் njyewe ndi umuganga wa Timi Timi ni umwana wa uriya mugore njye ndi umuganga wa karakana uri kubona அவன் பிறந்ததுல இருந்தே எனக்கு அவனை தெரியும் karakana nakamenya igihe kavukaga mpaka kanganye kuriya umudogiteri sasa atangira kuganirira nde umusore தான் இருக்கு ஆனா உண்மையை நம்ம birakomeye kukubwiza ukuri wa mugore we accept பண்ணி தான் ஆகணும் Samira gusa rimwe na rimwe Samira nubwo biba bigoye uba ugomba kwakira ukuri டிமிக்கு sarcoidosis ஒரு inflammatory umuhungu wawe Timi agwaye indwara bita sarcoidosis iyo ni indwara idakira அது அவன் நுரையீரல பாதிச்சிருக்கு ibihaha bye byarangiritse umwana wawe ashigaje imyaka 5 cyangwa se imyaka 4 kugira ngo apfe mama we karakana mubonye gasigaje imyaka 5 kugira ngo gapfe ni indwara idakira none se doctor niki cyateye iyi ndwara umva ngubwiza ukuri wa mukobwa we mbaye n'undi mudogiteri environmental causes nshobora kukubesha ngakubwira ngo கண்டுபிடிக்க முடியாது iyi ndwara yatewe n'ibidukikije விதி ariko siko bimeze naba ngubeshe kanga ubwiza ukuri iyi ndwara yatewe n'amazi ura mwana yanyoye ari amazi bashira bottle இருந்து வந்த தண்ணி mu macupa mama we வெயில்ல படும்போது ati igihe cyose umuntu afashe aya mazi ukayashyira ku izuba hari chemical zibamo zivanze n'amazi Timi nawe yagendaga yanwa uko yayanywaga nibyo byamuteye iki kibazo hey kandi nyiri kampani twambonye bamwitera toll நமக்கு மட்டும் தான் சாண்டா கிட்ட gift கேக்கணுமா mama tuzahora tubaza Santa impano gusa mbwira ariko keke pore hari ikindi kiri mu bitekerezo byawe வரக்கூடாது mama ndifuza yuko nawe ni mwana warwara kugira ngo aba mama ngawe batazongera kurira bima Santa கிட்ட கேக்குறது none si mama iyi message tuzayigiza ute kuri Santa mbwira akana nako ubanza karamenye ko gasigaje imyaka 5 kagapfa letter ubishire mu rupapuro ubisabe bizamugeraho ndabizi Santa azumva icyifuzo cyawe none se doctor ntabwo byashoboka ko umwana wanjye abona umuti cyangwa se yabona urukingo ndifuza kugira ngo zino kampani ziri gukora aya mazi tuzirwanye tuzishire hasi இத ப்ரூவ் பண்ண முடியாது சார் ati Samira ntabwo byapfa gushoboka இருக்கும்போது ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது uburwayi buterwa n'aya mazi ntabwo bupfa kugaragara muri systeme ahubwo bugaragara bukiri mu mazi byatinze umugore yaje ahantu basuzumira amazi muri laboratoire y'amazi atangira kuba ibimenyetso utavuze terima tunundu ba wewe uri kuvuga ntabwo bizi were kunera ubwoba niba bigushobokera genuza n'amazi y'ahandi ndaza kuyapima kubera iki utapima aya mazi ari muri iri cupa ndakubaza impamvu niki gikuboshe je nta kintu na kimwe kimboshe uku niko dukora akazi kacu ngaho ibyo uri kuvuga bivugira imbere ya kamera umukobwa sasa yaje ahantu bapimira amazi abahereza kuri ya mazi ngo nibayapime abagezeyo sasa banga kuyapima aravuga ati ntabwo twapima amazi
ari mu gacupa. இத முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா genda uzana andi mazi. பவுடர் ntabwo wambwiye yuko ugiye kuzana kamera yubimbwira nari kwitunganya. genda burareka kuntera amastirese. ntabwo napima amazi afite ikirangantego cyemeza yuko amazi yujuje iki ubuziranenge. Sister ku responsibility. mwaba muzi yuko ari mwebwe nkomoko cyangwa se ari mwe muri gutuma abantu barwara. bottle crush umva nkubwiza ukuri wa mukobwa we, ku macupa yose twanditseho yuko igihe umaze kunywa amazi icupa ugomba kurita. அப்படினா kandi icupa ugomba kuririnda izuba. அங்க ஒவ்வொரு பாட்டிலும் தெளிவா போட்டுருக்கோமே. ndakeka twatanze gasopo. how are we responsible? ntabwo tubitera போட்டுருக்கீங்க இவ்ளோ பெருசா kuba mwarabyanditseho ntabwo bisobanuye ko mwabishyizeho muri buri rurimi rwose rw'isi uri kuri iyi si. muranyumva neza? லேபிள மட்டும் ஒரு பாமரனுக்கு புரியாத மாதிரி அத்தனோண்டு போட்டு ibyo kuvuga ngo mwaburiye abantu ntabwo bihagije. ntabwo mwababuriye mushaka kubatabara. நான் சும்மா விட மாட்டேன். ntabwo natuma bino bintu bikomeza. dore umugore aratangira sasa kwinjirira amakampani akomeye. வாரியராவே மாறனா. ati guturuka uwo munsi Samira yatangiye kwigaragambya. மட்டும் 2000 குழந்தைங்க. ati wa musore we, abana ibihumbi n'ibihumbi bagenda bandura. igihe cyose abana banduye bakaza ngo nimbavure. genetic cause na kayil ndagenda nkandika ngavuga ngo iyi ndwara yatewe n'ibidukikije. போட்டு கொடுக்கறாங்க. nyamara ndi kubesha. iba yatewe n'aya mazi aba bana bari kunywa. இதுதான் சார். umudogiteri yamuhaye amakuru, umusore yabuze icyo akora. abagabo nda mikino bafite biteguye kwikorera bizinesi zabo. uyu yavuyeho disi araza reba akana kicaye hano kano kanya kazi ko gasigaje imyaka 5 kagahita kipfira. mugabo yavuyeyo. umwana muto wariye ukeneye gufata imiti. குப்பை ஏதாவது வளரிச்சா? dogiteri akubwije ukuri byose arabikubwiye. நீங்க ko mbona warakaye feel பண்றீங்க? ndamamvye ko mvurakaye. tangira imodoka nje gushaka mama wanje nakindi nishakira. Vijay Prakash. Inspector Vijay Prakash. ako kanya baramuhamagara ku chombo sasa. Inspector Vijay Prakash. Inspector Vijay Prakash. uyu ni Inspector Vijay Prakash uvuga. bimeze bite? Result வந்துச்சு சார். wa mugore watubwiye kano kanya turamubonye. umugore ufite imyaka 35 wambaye isari y'ubururu. inge pudicho வச்சிருக்கீங்க? arihe? சார். nyakubawa tumubonye atakiri muzima. ஆடி தான் கிடைச்சிருக்கு. umugore tumubonye yishwe tubonye umurambo we. mama we, mama w'umwana ubanza bamubonye yapfuye. turakana ngo karavayo akana gato, akana kakaziranenge do. hey kurikira unarebe akana kaje kiruka. bindi bavuga uyima igihugu akanyombwa n'imbwa. mwana muto, uyu ni mama wawe? wizunguza umutwe tubwire. yego ni mama wanje. basi mama w'umwana agaragaye yishwe. byagenze bite? domis urasobanukirwa? முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ். hari amakuru y'ingenzi yibwe aturutse muri iriya nzu ya Bavani. 4 பக்கம் சுத்தி வளைச்சு கார்னர் ஆனதுக்கு அப்புறம் gusa inzego zitandukanye zakoze iperereza. baragenda barashakisha. baje kuvumbura yuko ari Samira wayibye. Samira amaze kubona n'ayandi mahitamo afite yahisemo kwiyahura. umva amagambo y'abagabo. இதுக்கு அவங்க ஏதோ பெரிய பணம் வாங்கி இருக்காங்க. அந்த டாக்குமெண்ட்ல என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா சார்? none se nyakubaho nibiki byari bikubiye muri izo nyandiko zibwe? அந்த டாக்குமெண்ட்ல ntabwo ari amakuru mwapfa kumenya mwebwe. ஒண்ணு பண்ணது தேச துரோகம், ராணுவ gusa uko byagenda kose uriya mugore byavumbuwe yuko ari umugambanyi w'igihugu. yari yibye amabanga ya gisirikari தேச துரோகம், ndetse ubu igisigaye agiye gufatwa nk'umugambanyi. tugiye no gukora iperereza kuba mukomokaho bose duhereye ku kana cye gato, akana k'inzira karengane. umusore arabyumva. dore akana ngo baragakurayo, nako bagomba kugakorera iperereza uko bafasha akana. umusore nawe akibuka ibi byamubayeho kera bigeze kumufata guca, ubwo bavuga ngo se umugambanyi. mama we, dore akana k'inzira karengane. abanyamakuru barafotora, itangazamakuru murarizi. we muhigamire sha. umusore yavuyeyo afata akana arebye ubuze niba yanagatwara. dore abanyamakuru nta kindi kibashishikaje.
umwana usigaye ari imvubyi, mama we yitabye Imana, umusore yarahangayitse, ibi nawe byamubayeho. Witonda urasobanukirwa. Basi நான் இல்லைன்னா எங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பேசியிருக்கோம். sasa wumva amagambo. நான் இல்லைன்னா எங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க. Ati njye na mama wanjye twaganiraga ku bintu azakora igihe cyose nzaba ndari iruhande rwe. பேசியிருக்கோம். ஆனா gusa ikibabaje நான் என்ன பண்ண njye na mama ntabwo twigeze tuganira icyo nzakora igihe cyose mama azaba atari iruhande rwanjye. Sasa abantu bakuruka amabwiza ukuri, ibi nibyo bavuga. Imigambi y'Imana itandukanye n'iy'abantu, kandi nk'amaraso yawe uyima igihugu akanyobwa n'imbwa. Mama w'uyu mwana yaganizaga akana ke, bakaganira ibyo mama we azasigara akora, bitewe n'uko mama we dogiteri yari yaramubwiye ngo uyu mwana asigaje imyaka 5, ariko dore imigambi y'Imana, mama we utari urwaye arapfuye, kano kanya umwana niwe usigaye. Ibi nibyo nkunda kubwira abasivili, mutinye kuza mu gisirikare ngo mutwiyungeho, ndakubwiza ukuri, naho ngaho uri wasitara ugapfa. None ndibukora iki? Umva amagambo ya kana. None ndibukora iki? Imigambi y'Imana itandukana n'iy'abantu. Mwana wanje hari umuntu muziranye, அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு ati mama wanje hari ahantu yaragiye kunyohereza kuri Noheri ejo bundi. Bagahinda ku mwana disi, ati hano mfite n'iretere nagombaga kohereza umuntu bita Santa, sinzi uburyo iyi retere ndayimugezaho. அம்மா இல்ல நீங்க kuko mama nawe uri hano sinzi uburyo ndabikora. Ndakwinginze wamfasha iyi baruwa ngayigezayo, dore umusore agahinda ngo kari yongera. Umwana wari ufite umubyeyi, ndibyatinze uyu yaje kumufasha. Ako kanya hari imodoka yahageze. Yanganiye kubawa baduhaye itegeko yuko uyu mwana tugomba kumutwara, bakasha kumukoraho iperereza, nta mikino ku gihugu. Umwana baramutwaye. Uyu mwana ni inzirakarengane. Timi, ntugire ikibazo, akiri isaha yawe uvugisha ukuri kubyo barakubaza byose. Umwana bamucishaho, umusore yasigaye yicaye kuri kintu narebe. We reba sha, niwe mupolisi wahize abandi gukurikirana kino kirego. Ugiye kubona ibigiye gukurikiraho. Ejo mu gitondo ibinyamakuru byose birandika Inspector Vijay Prakash yuko yafashe umugambanyi. Niyo makuru araba ari kuri televiziyo. Ko mbona warakaye wa musore we. Byagenze bite? Umwanda biki byagenze bite? Hari ikibazo. Mama ura mwana bamubeshe ngo n'umugambanyi. Barimo barakora ibishoboka byose. Urabona mama w'umwana bavuze ngo n'umugambanyi, tumubona mu gitondo yapfuye. None bahise banzura baravuga ngo yiyahuye. Ubu n'ubwicanyi mama we. Ubwo nateruraga ura mwana wagira ngo ni ibyambaye okera. Yarari mu mwanya wanje, nanjye ndi mu mwanya wawe. Uko wanderuraga kera niko nanjye nateruye karakana. Ntabwo tugomba kuva ku izima. Papa wanje yari umunyabyaha, niyo mpamvu ndi kubyishura mu buzima bwanjye. Ariko mama ura mwana yari inzirakarengane. Gerageza kunyumva witonze, ntabwo nava ku izima. We Viki, ngomba gushaka uwabikoze ngamenya ngo ukuri nukuwe. Dogiteri yanzuye yuko ura mudamu yiyahuye. Turabigenza ute? Jewe nabizi neza ntabwo yiyahuye. We reba ku rupapuro rwa 3 bavuze yuko bamubonye yanyweye amazi kandi ngo yanyweye litirine. Siko bimeze? Reba ku rupapuro rwa 5 barakubwira ngo mu mazi yanyoye yari yiganjemo chlorine. Uranyumva neza? Ushobora gusanga babeshe. Gute bamubona hejuru mu mazi? water company
niba yari yanyoye litiro 5 bavuga yuko harimo na chlorine mu bamupimye bivuze ko ushobora gusanga ari tanka bamushizemo. We mushaka iki? Anda tanka y'amazi hari kubera iki muri hano? Ndakwinginze dufashe, ndabufasha nabaha gusa mbabajwe n'uwo mugore disi birahagije. Mubure mumva imbere uyaraza chao uje biche. Uyu mugabo ndabona agiye kuri. Hello. We unapenda police station bai complain கொடுத்திருக்கீங்க. waba warigeze uzana ikirego kuri polisi? Reka tugire icyo dukora. Ati anti mbere zaho ngaho என்னையா பண்ண போற 2 மழை utwo kari duke turabamarira iki? உனங்க காலுக்கு சௌரி முடி தான் வைக்கணும். urabona mushiki wanje nta misatsi myinshi afite. அக்காவுக்கு 2 மழை வைக்கிற அளவுக்கு முடியலையா? நீ reba uyu ne mushiki wanje. Uyu ne mushiki wawe தெரியுமா? uramuzi? Yego uyu mushiki wawe ndamuzi. Sasa umusore yeretse umukecuru uri hano ifoto ya Samira amwita mushiki we. Umukecuru atangira kuganirira umusore ati mushiki wawe ndamuzi yigeze kugera hano. அதனால தொண்டை வத்த கத்திட்டியே ati ndakubona wa mukobwa we. Umukecuru atangira kuganirira umusore sasa. Ni nalada iருக்கு பாரு. Urabizi mukecuru amazi ni meza. Gusa aya mazi bashira mu macupa n'uburozi. நல்லதா நீ வேணும்னு none si byarahenze byose. Dore turi n'abakene ariko turayagura. குடுக்கணும்ன்ற நிலைமையே வந்திருக்காது. Byatangiye tugura amazi yo kunywa. பாட்டி ஃபர்ஸ்ட் குடிக்கிற தண்ணிக்கு தான் காசுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ ariko buno bisa n'ibyahindutse mukecuru. Urabona n'amazi yo guteka nayo koga dusigaye turayagura. Nanjye ndi umukene ariko buri munsi nishura amanupa 9. batitaye ngo ndinde. பூமிக்கு அடியில இருக்கிற கிரவுண்ட் aya mazi ni mabi. aba barashaka kwinjiza amafaranga gusa mukecuru nta kindi cyiza cyabo. sinzi niba n'indabyo tuzongera kubona uko tuzumutsa. nta n'indabyo zizongera kwera mukecuru bitewe n'uko amazi bashaka kuyatwara. mushiki wawe yageze hano twaraganiye gusa uzamwiteho n'umuntu mwiza uyamuha ku makuru arangiza ciao. yitegereza umukecuru. reba bice barimo baravoma amazi bayakura mu bitega bakayatwara mu matanka. aba barabibona bavayo barimo barabesha rubanda nyamwinshi. bavayo we amarupa ngaesha mumbwire business iracamo neza amazi arabageraho. we uyu uramwibuka? urimo nakora iperereza bamweretse ifoto ya Samira umugabo arikanga. subiza ikibazo turi kukubaza. we windera ubwoba mbamagare SP. Higo mbwira sha mwigisha isomo ngahamagare SP musaba imbabazi. urwo nurushi wanjegera we wagiye wubaha wagiye wubasha nyakubambabarira nanjye ngusaba imbabazi sha ngusaba imbabazi. oya sir நான் ஒண்ணும் பண்ணல சார். nta kintu na kimwe nigeze ngora. அந்த இடமே கிடையாதுங்க சார். gusa Samira nta muntu n'umwe yakuyumvaga yababarira. பணிக்காரங்க பிரச்சனை. Samira yahungabanyije amakampani menshi. amakampani atunganya amazi. niyo mpamvu ushoboye gusanga yarahuye n'ikibazo yahuye nacyo uyatangira kubahereza amakuru sasa. அது கூட பரவாயில்ல சார். கடைசில முதலவாயிலே கை வச்சிருச்சு சார். ஒரு வீடியோ ati kuyerezo Samira yibasiye kampani ikomeye cyane muri kino gihugu iri gukwirakwiza amazi ahantu henshi. ubwo yarekuraga video akayishyira hanze nyuma yo kubona iyo video Samira yahise aburirwa irengero ahita apfa. expose பண்ணி வச்சிருந்தது சார். gusa byose yabishize muri video kandi nta muntu n'umwe yifuzaga kubabarira. திடீர்னு பார்த்தா அந்த வீடியோ ஒத்துக்கிட்டாங்க. iyo video yahise isibwa inaburirwa irengero nayo. இக்காரங்க வேலையா தான் சார் இருக்கும். இந்த கம்பெனி bamuhaye amakuru ndi byatinze sasa aba baraza bacaho. airport da sir ke we ni ku kibuga cy'indege sha kannu ndartuma rupo sir seri sir. umusore ari kwiperereza ashaka kumenya Samira yapfuye gute. அப்புறம் டிஎம்எஸ் எப்படி உள்ள போனாரு? நல்ல பாட்டு. we ko urira byihuse bimeze bite? umusore avayo. CCTV camera la iருக்கு. hano bigaragara yuko ariho kamera ariko kamera zirazimije. uyagize guca arebye inyuma muze kuzamuka byanze ariko ndibaza bagutoranije gute mu gipolisi? sinje wakuzanye se ngwino mfashe shaka ibuye wuririraho. umusore agira ucarapungura. perereza ashaka kumenya ngo umukobwa byagenze gute. uyaraza caho arebe niba yakurira muze yageze mu zabukuru. seconds of padam paasitu varone TV kirone imyaka iramusize
கொஞ்ச நேரம் கிட்டாது இருந்திருப்பேன். எங்க இறக்கி விடுறப்பா. yewe umusore arinjira hey harawaje பவடா உள்ள பறந்து போற. andaza kwanyura sha dore muze போடா muze agirucha mbega muze ariyata kumba andu baze sasa hey harabari bari gukina amakarita akukanya hari cyo bumbishe wegenda rero ngo niki sasa andu umusore yaje naho batunganiriza amazi Yarmani we urinde yamba munyi we windorosha mu maso wa murezi we ufite ikihe kibazo brother Yarmani we urinde kutavuga எத்தனை டாங்க் இருக்கீங்க அது தெரிஞ்சு நீ என்ன பண்ண போற ni ikihe kibazo ufite யார் நீ நate urimo urashaka iki கெச்சாதானே சொல்ல முடியும் ndaza kubabwira nimara kubona icyo nshaka muyigamire உன்னை தள்ளி விட்டு gute atinyuka kugusunikara anko ஓ அளவுக்கு we bimeze bite பின்னாடி சித்தப்பே ஒருத்தன் kubera kutanyitaho இப்ப தப்ப மாட்டேங்குது. nananiwe gutambuka ndi wanyuze போச்சியா oh யோ வாட்ச்மேன் we wamuzamu தப்ப மாட்டீங்க genda uje kureba anko umufungurire அங்கேயே ஆளஞ்சு napfuye we uyu ninde kari kutumenyera we யார் நினைச்சிங்கற uza bari gukina nabo போட்டத நான்டா. njyewe nisumuga umugabo bita Manari Gaja ninjye wamwishe டாக்டர் தான் ndiano mu Ruganda we ndaburi kunyumva எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா? wabuza bari gukina nabo போட்டவன்டா. nishe Manari Gaja பா anko ஏ கஜார் hajya uribuka Manari Gaja போடுறது ரெட்டவால் சேகர் தானே Manari Gaja uramwibuka ஆமாமா oh we ushobora gusanga ari umupolisi sha lega pasa stapa போய் குடுல nugira ikibazo nabwo batubesha சிக்கிட்டு மோசனே nananiwe gutambuka hano nawe யோ giruca hey naho bategurira amazi abagabo bavayo bamuturuka inyuma இந்த கவனமா இருக்கு nugira ikibazo ugiye guca arabyumva ya data we ku mutwe we binjiye mu nzu we meze nabi ako kanya bagabo baramwataka bagabo kwepa bayobye ku mupolisi ku mutwe yabinjiranye agiruca icyo gifoto umutwe ugutwi kici ugutwi kwanje we nanga umuntu mbesha mwere gusakuza Rest in peace. போங்கடா. kwepa kici musore arabangutse mugozi mukabati we nagikigo nagatawuni ababaja hasi we afata ugutwi ngwino ndabandi pe wa kigogiwe ceceka ngwino mfashe iki gituru kinyuma oh nyakubahwa bari gushaka kangaka akira ngiye nkunda leta ni n'umufana wawe buriya nyakubahwa ndagupana wa kigo gihe urabesha 2 நிமிஷம் மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணேன் wari wankurikiranye ஷராட் துக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா nyakubahwa nicyo ushaka tubwire turaza kugufasha gushaka icyo ushaka nashyira no kugira ngo mubwize ukuri tubwize ukuri nawe தலுவாரி கிடையாது. என்ன வேணும் எக்ஸாக்ட்டா nicyo uri gushaka குளோரின் டேங்க் எங்கடா இருக்கு nshaka kumenya chlorine tanka hey! mama we umva ikintu yababwiye nshaka kumenya tanka mukoreramo cyangwa se tanka irimo icyo bita chlorine abantu bize chemistry ndakeka murabyumva neza hey! umusore avayo yitegereza hano imbere koko ahageze abona tank dore tank chlorine tank hey! ni amazi arimo ibindi bintu bivanzemo abantu bize chemistry muri kubyumva umusore agize guca sasa dore ngarabona iherena ry'umukobwa bigaragara yuko ibyabaye byabereye ahangaha mbibutse muri ripoti zatanzwe bavuze yuko uyu mukobwa basanze yanyoye litiro 4 z'amazi bakanamusangana muri ayo mazi ngo hari harimo chlorine dore umusore muri chlorine tanka ngarasangamo iherena ry'umukobwa சரி எனக்கு ஒரு கால் வந்து kubera kimwe yakoreye umukobwa ibintu ngibi nyakubahwa nje nahamagawe gusa atangira kumuganirira sasa கேட்டு துறக்க சொன்னாங்க சார். bansabye gufungura amarembo ako kanya hari imodoka zaje imodoka wageraho ni za leta hari harimo abagabo 4 baza bafashe umukobwa atangira kubaganirira dore
Samira kuko bamuzanye. Bidatinze hari undi mugabo waje, nibwo bwa mbere nari mubonyeho. Dore umugabo. Ati uwo mugabo niwe watangiye kubabaza Samira, akaja amudubika akamushyira muri Caroline tanka. Yamudubikaga. Hey! The warrior. Angana n'amazi sha. என்னடா விசாரிச்சாங்க? Niki kindi bamubajije? Bamubazaga dosiye. Bamubazaga dosiye. The secret entrance உனக்கு எப்படி தெரியும்? Bamubaza nguti wamenye amabanga yazira dosiye zari ziri hariya mwahera nyubako. அந்த ஃபைல் பத்தி யார் சொன்னா? Ninde wakubwiye kubijanye na zira dosiye? Niyo magambo bamubazaga. Ikindi bamubajije niki? Singi pati bamubazaga izina, bakamubaza izina Singi. Bamubazaga izina Singi nyakubahwa. Ne? Muvandimwe, ntabwo bamubazaga izina Singi gusa. Sardar. Bamubazaga izina Sardar. Mama we, mbibutse dutangira filime Sardar tuzi ko ari umugambanyi w'igihugu cy'Ubuhinde. Ibi birahurira he? Abagabo bamubazaga izina, bakamubaza izina Sardar. Hey! Sardar ni muntu ki? Urasobanukirwa? Uzi Sardar wa mugore we? Ntabwo nigeze mbura na Sardar mwa bagabo mwe. Na Sardar பேருக்கு gusa ndabizi neza muri kumva izina Sardar. பயப்படுறீங்கன்னு மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும். Mwamara kumva izina Sardar mukakira ubwoba. Nyuma yuko bumvisha izina Sardar, bahise bica uriya mugore. Baramudubika mpaka apfuye. Yatangira kwibuka ibyabaye byose, yibuka amakuru yagiye abona, yibuka ari kubona laptop. Hey! அந்த சமீராவோட லேப்டாப் nyakubahwa ndimo ndakora amakosa ndibyatinze sasa umusore yaragarutse. ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துந்திருக்கேன் ஒண்ணு திரும்ப Ngiye kuguhereza ibyo ushaka ariko ubigarure. Sasa umusore yakoze iki? Yaje gufata laptop, afata imashini yande ya Samira. Ndibutse akana kamuhaye iki? Kamuhaye password. Uyaraza chao agirucha sasa arayifungura. Ayifunguye dore video ya Samira. 35 ரூபாய் கொடுத்து Ati niba ugura ikiduki cy'amazi ukakigura amarupe 35 வாங்குற தண்ணி கேன் உங்க வீட்ல இருக்கா? வெளிய போகும்போதெல்லாம் cyangwa se niba ugura icupa ry'amazi 20 ரூபாய் ukarigura amarupe 20. இது உங்களுக்கான வீடியோ. Iyi video irakureba. சரியில்லாம போன Ati kano kanya tuvugana umwana wanje yarwaye indwara idakira bitewe no kunywa aramazi abari mu macupa. பாட்டில் தண்ணின்னு தெரிஞ்சுதான் akorwa na ira company bita Ayosis company. இந்த பிரச்சனைக்குள்ள வந்த உள்ள வந்து பார்த்ததுக்கு naje gucukumbura birenze தான் தெரியுது. nibwo naje kumenya ukuri. கேட்க போறதே menya yuko turi kuja mu kaga. ahazaza hacu ni habi. turi mu byago bikomeye. kubona amazi bigiye kutubera ikibazo. uyu mushinga bano bagabo bari kuzana bakavuga ngo igihugu kimwe cy'Ubuhinde umuyoboro umwe w'amazi barimo barabesha. uyu mushinga watangiye utangijwe na chief minister awutangiriza mu turere dutatu tw'Ubuhinde. twari tuzi neza yuko ari igisubizo kwibura ry'amazi ariko siko bimeze. ahubwo bano bagabo babihindemo business zabo. barifuza kugira ngo buri muntu wese abakorere. urugero mbaye urugero rwumvikana murebe mu gihugu bita South Africa mu murwa mukuru wacu bita Cape Town. abantu kano kanya tuvugana kubona amazi ni ikibazo. ubukene ni bwose. abana babayeho nabi. imiryango myinshi yabuze amazi. ubu igihugu cya South Africa kiri mu kaga ko kubura amazi. ntabwo ari cyo gihugu gusa cyonyine. murebe muri Bolivia bafite umutungo kamere, bafite amazi ariko ntabwo abaturage bayageninga ngo bayaboneho bitewe n'izi company zigenga kuko ziza zigakaba. umuntu wese ugerageje kujya gushaka amazi muri Bolivia akaza kugerageza kuyahiga mu buryo butemewe baramurasa. ubuzima bw'abantu buri mu kaga. abantu baragowe. ibura ry'amazi rikomeje kwiyongera. imyigaragambyo ku muhanda umunsi ku munsi. indwara zibiza. sino muri Bolivia gusa. murebe muri Argentina, murebe muri Philippines aho hose bafite icyo kibazo. byakomeje kwiyongera birazamuka bigera no mu baturanyi, bigera no mu gihugu bita Pakistan aho usanga abaturage bakoze ingomati bari kugwanira amazi.
kubona amazi bibona umugabo hagasiba undi. History will ayo mateka rero repeat. agiye kwisubira. History will repeat. ayo mateka agiye kwisubira. umusore arikanga. இதேதான் நம்ம ஊர்லயும் நடக்க போகுது. ikintu kibabaje nuko bino bigiye kuba no mu gihugu cyacu. தண்ணிய ஒரு வளமாவும் ஆதாரம் aho kugira ngo twite ku mutungo kamere wacu, Pari- aba bagabo barifuza kuzana business zabo kugira ngo buri muturage aje arabona amazi ari uko yaguze. Hey! ibyo kureka ndibibeho. டெலிவரி பண்ணாம பதுக்க போறோம். டிமாண்ட கிரியேட் பண்ண போறோம். ati kugira ngo ubone amazi bizasaba kuba ufite ikarita Veleye- ukaje ubona kuvoma ukabona amazi kandi bakabacaginga amafaranga menshi bitewe nuko izi kampani ni kampani zigenga. niyo mpamvu uyu mugore sasa yakundaga gukora imyigaragambyo akavuga ati turifuza ko abantu bakwera kwiza amazi mu gihugu zahabwa leta yonyine apana guhereza abantu bikorera. ராத்தோரோ அவனுடைய உயர் ati Ratoro niwe biri inyuma na kampani ya bita Ayozisi. வாட்டர் Ratoro ni umumafia. Ratoro ni umugome. வேறு பல இடத்துல போராடிட்டு தான் இருக்கும். ஆனா இந்த ராத்தோர் முன்னாடி நாங்க எல்லாம் ati ntabwo tuzi ibyo Ratoro yakora ariko icyo tuzi cyo அடுக்க uyu mugabo agomba guhagarikwa. ஏதாச்சும் ஒரு வழி இருக்கு. niba nawe ufite igitekerezo niba ari icyo wakora njyewe nzakora ibishoboka byose. umusore sasa yatangiye kwibuka ibintu yagiye arahura nabyo. yibuka bari kumubwira ngo karakane karagwaye. yibuka uburyo umukecuru yamuririye akamubwira uburyo kwishura amazi bimugora. yibuka byinshi. yibuka bari kunywa amazi. yibuka uburyo ari amazi awumanya. yibuka byinshi. abona ingoma ati ziri kuba n'umusore muto. yibuka amakuru yawe na dogiteri. kurikira unarebe umusore biramucyanga. Hey! abagabo mu gushaka amafaranga nta mikino bafitewe. ndibyatinze dore mushiki we sasa. mushiki we yafashe ku mazi. dore amazi yafashe. we buretse gato ngwereze ku mazi. umusore atangira kwibuka aya mazi yaratangaga. mushiki wa have ஏண்டா nunywa aya mazi genda unywa amazi atetse. mbibutse amazi ari mu dukoko. amazi arahumanya. we mbwira baji ibi birihutirwa kano kanya ngwino mu rugo kwa Samira hari ibintu nshaka kukwereka. umusore baramuhamagaye. ரெஸ்ட்ரிக்டட் சைக்கிள் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? kubera iki waje hano kandi uziko bitemewe? இருக்க மாட்டான்னு nari naje kumenya neza Proof பண்ணலாம். niba ibyo bavuga kuri Samira ari ukuri cyangwa atari ukuri. நான் இங்க kurikira unarebe வந்து பார்த்தா தான் தெரியுது. gusa numiwe nyuma yo kugera n'ubushakashatsi nakoze அதான் இதை பண்ணிருக்கான். ibyo bavuze kuri Samira ni ukuri. mama we ராஜோஜி reba 1974 blueprint. iki ni igishushanyo mbonera cya iriya nyubako bita Bavani bagicoye muri uyu mwaka. அவளுக்கு எப்படி ரா ரெக்கார்ட் ரூமோட சீக்ரெட் ndibaza gute Samira yaje kumenya icyumba kirimo amabanga. பத்தி தெரியும். gute yinjiye. சாவியா யார் கூட ubundi se urufunguzo yarukuye he? Samira urufunguzo yarukuye he? ஆன் பண்ணுவீங்க அந்த டைம் yarazi yuko nituba turi kwigaragambya abapolisi barazana kiriya gikoresho bita jama kamera bakazikuraho ndetse na network ikavaho. உனோன்னு யார் ibi byose yarabizi. அந்த டைம்ல தான் அவ போய் டாக்குமெண்ட் எடுத்துட்டான். Samira aragiye sasa. Samira barakwereka nawe ari kujamo dokima yibye nimwe yibye dokima ya Saridari. அவ தனியா பண்ணல. Samira yarari wenyine இதுக்கு பின்னாடி யார்? gusa undi muntu wari uri kumuyobora. misiyo yacu nyakubahwa yangiritse sasa batugarure kuri ba bagabo. witonde hano niho filimi zingiye sasa mugiye gusobanukirwa. Samira yapfuye. Chita Samira தான் செத்துருக்கா. Samira niwe wenyine wapfuye. அவ திருடின ரெட் லெட்டர் வெளியில தான் ariko ibipapuro bitukura biracyari hahandi இருக்கு. அது ஒன்னு CBI கோ CBI cyangwa se abandi bategetsi bose Ko Rat- yewe na Ratoro tugomba gukora ibishoboka byose ntibabibone. போய் சேர unyumve neza. இது அவளுக்கு ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சே பண்ணிருக்கா. Samira yarazi yuko ari mu byago yarabizi neza யாருக்காக? ariko se yakoreraga nde? எதுக்காக இவ்ளோ பெரிய gute Samira yiyemeje kwishira muri ibi bibazo? Saridari கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துறணும். umva ngubwire ugomba gukora ibishoboka byose Saridari akabona birabyandiko bitukura. umva amagambo sasa y'abagabo bari hano. சர்தார் அங்க இருக்கா. Saridari ariye sinye kubahwa. சமையோட belongings இன்னைக்கு காலேஜ் muri iki gitondo இதான் என்கிட்ட கொண்டு nagiye kureba ku bintu byari bya Samira. பாரு இவ்ளோ ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ். naje kubona aya matike yose uri kubona.
umva amagambo அவ எங்கேயும் டிராவல் பண்ணல விஜய். ubwo naje kubona aya matike nubwo Samira yari afite aya matike ntabwo yigeze ava hano ngo agende, yari afite amatike gusa. Wumva amagambo, none se niba atarigeze agenda, hey, niba atarigeze agenda ngo ave hano ngo agende, bivuze ko hari umuntu bari bagiye guhurira kuri sitasiyo haragariye moshi zihagarara. Ati ndabyibuka mu rukiko nigeze kubona umugabo wari wicaye mu gatebe afite ubumuga bwo kutagenda ari guhereza Samira iyi tike. Hey, witegereze filime. மீட்டிங் கர டைம் அண்ட் பிளேஸ் தான் இருக்கும். bivuze ko sasa Samira yaraje kuri sitasiyo hari umuntu bagiye guhura bano babigwaho kandi kuko twebwe twabibonye. Rebanga iyi niyo karita cyangwa se iyi niyo tike yari isigaye Samira yari kuyikoresha ejo saa 10. மீட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்க. bivuze ko Samira hari umuntu bagombaga guhura. சர்தார புடிச்சறலாம். ushobora gusanga nitubona uyu muntu ari uratugeze kuri Saridari. Kale. Ikiza ejo nuko waje kuri sitasiyo saa 10:30. 4 mணிக்கு. Zihutirwa. Ubu ni saa ngapi? Saa 8 n'igice. Reka tugende. Bivuze ko umuntu wari ufitanye gahunda na Samira nawe agiye kuza kuri sitasiyo. Uyu mugabo ni uratugeza kuri Saridari. Mama we, muraza gusobanukirwa. Ntibyatinze. Hey! Umusore atangira kwibuka amakuru bamuhaye, yibuka byinshi yanyuzemo, yibuka uyu mugore, yibuka byinshi. Hey! Santa Claus ku letter போடலாம்னு சொல்றாங்க. Umusore yibutse byinshi. Hey! Afata phone sasa. None se Saridari ari? Saridari ari muri Bangladesh, babagabo bo bazi aho Saridari ari. Ari muri gereza irinzwe cyane. Gereza bita Chittagong Central Prison. Niyo gereza arimo. Ari Nyakiriba. Saridari baramushatse, bamushaka igihe kirekire. Leta y'Ubuhinde iramushakira mubura. Nyamara Saridari ari hariya Nyakiriba muri Bangladesh. Hey! Saridari ari muri Nyakiriba we. இப்போ நியூஸ்ல ஏதோ ரைட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குன்னு ari muri ya gereza y'ibirara. Ya gereza bahora bigaragambya. Dore gereza, dore gereza, dore gereza. Mama we, abarinzi birirwa bakubitwa. We, twatake. Abagabo bavayo, kamera zivaho. Mwitegure bofisiye. Mwitegure byakomeye. Dore gereza Saridari arimo. Imyaka 32 yose ishize. ஜெயில அவனை மாத்தி Saridari bagendaga bamufunga bakamwimurira ahantu hatandukanye. Chittagong prisonல. Nyuma na nyuma atuvumbuye yuko ari muri gereza ya Chicago, gereza ya Nyakiriba. To bagira uca bagapasanya abarinzi ba gereza baragowe. Imvungwa zirigwa zigaragambya. Mama we, to ni Nyakiriba byakomeye. We mufungura sha. We dukene mufasha kano kanya byakomeye. Dore imvungwa. Abasekirite bagira uca basubira inyuma. Funga sha. Funga umuryango. Mama we, Domis murasobanukirwa mwihangane. We witwaje ingwaro oya. Na ngwaro nitwaje. We ufite urufunguzo rufungura icyumba 1448. Umva amagambo sasa. Wumva amagambo. We witwaje ingwaro oya. We witwaje urufunguzo rufungura icyumba 1448. Yego nyakubahwa, urufunguzo ndarufite. Ninde ufungiwemo imbere? Ninde ufungiwe muri icyo cyumba 1448? Ninde? 32 வருஷமா செல்லுக்குள்ள துருப்பிடிச்சு ushobora gusanga Saridari wacu yarangiritse bitewe nuko mufunze imyaka 32. எல்லாரும் பயந்துருவாங்க. Nyakubahwa, niba menye umuntu ufungiye muri gereza izi mfungwa ziramutinya zituze. Ushaka ngo duhagarike abanyabyaha tuzanye umunyabyaha? Nta soni ufite. Uwo ndabo tumukeneye. Mama we, mwataki. Imfungwa zivayo. Imfungwa. Yewe data we. Shut down. Dore ikigabo kiri hano. Nta mikino gifite.